official DLFM 106.9.
Ghanaians, please tune in to DLFM 106.9 in the Masidi. Anidaso Wɔhɔ, Obia. And he answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. Luke chapter 19, verses number 40. Nesani pompo mekaya no atum yen kan fo twede yampo yankopon empagya no mabesa yadom ban twrebo himself you mani hu de waya ba ma botan ani nua asori akanfo ne sanu adwuma emu akwaba ede ba DLFM 106.9 wase do Obia se won say mesemo say yenum muya wanano a ankabo mpo ebetiem Sana Tinano. He says 20 minutes past 6. I welcome you on board. This is DLFM 106.9, the biggest money show in town. Anidaso Wɔhɔ Obia. And that's Yanko Pine at the Edibio. Baby Yapono, Essentia. And no pay Yanko Pondia. Yes, indeed, we belong to God. Yeah, Yanko Pondio. Otan fo bo akra de obeka bia egwesiaga say twede ampo Nyankopon senior man himself wo mu obo akra ekredin no batna free samre kopem say no krobebo e do achi no basa ne konwa so edwumade fo aka no aba beto ase de ama o anya me nkwana me dwumade yi DJ Zikibi Mr. Samara kwa Edmen on Facebook as well as YouTube. Man of Power Tebenka. That's not the prayer. And the several as technical producer, HHF from the Sumano Pay. A dear Major your offer or see the other one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Shannon so. Betramo, Mamunia Penny, Mr. Prince, Charles, Babana Wabane. DJ Hitman, Senior, then Pump to say, and a permit chair when you be sending it out. The Tiff1 Mutia Fetch Chinaba Chaya, the Casta Tridian Poyangopon, Oyamunaka, not forgetting young Papa at the Lumba, Nabusia Corina, and a pair chachamo. Yamamio Dobroni, amount of penchacas and command, when you be sending it out. Junior Bema, a Carvin, for Sue, Denise, and Yabu Sanina. Kwadwo for Su Junior and the entire family and a pet church munina. Somebody kaka we are live on Facebook as well as YouTube. You very kind as done the aba and Mr. Wada. Fast done bra. Was super coffee bra and Benjamin Kaka Fama. Right here on DLFM 106.9 Facebook also. Sansa WhatsApp on the Juma.
Mr. Tessabana making come from one of pay 0593 40 6565 0593 40 6565 and here WhatsApp number no na Facebook no de DLFM 106 pona de ba mejem na kenkan nyina e de mo pay di yesu ko atesa no agudie mu nsam wo mu bitre dia passport ye betena say din command pay e wa agudie mu sensem endra and the 17 omani ye South Africa for no ekoye 3-1 against them now so qualification no ayetan ana pe bete ho nsam e odwumadi yi so na so na kuwa kata akodo nyina Ebeye review no pay one with your question my Ghana mo and I say asanwen so galam say site bi o matesa kwageta e mane pane bia prepare ne baba be yensia na o ma prepare anyasem kuma kura I say wonim say owure bia na din di emisa papa yi not ne moto so e kwadi fie wa denta wa me kuma secret eno ka bi ko bon won moto na chi a okuni o prayer ya o mo ne kopie mu awo police hospital Dr. Fuentumi ahwe no omo ne kopie mu e wa Crown Regional Hospital Echira Rage e won so saa omo sa kopie mu e wa Kolebu ene so kwageta owura befiri mu akoye nsempie o mayi mu a ikasa yi owura ya wo firi mu no nim nya ba ma ba ko oye doctor ni o kire mu a wasi wo my Ghana sayara sabia porapora miensa no any ambulance service and everything so o my Ghana ye health ministry 20 million Ghana cedis obeji says can dey from on the chama hwe dia wo dem pay ho en command dos en wo hu dia kwaso my Ghana mu nyina kwaso na metena for the meantime fasida na bra na menye mena kan kan nyina fama right here on DLFM 106.9 the biggest money show in town we nyam pipi asem nya ni dia NDC asem eyo maga na krakwa ne ye dia hu ne yebo modern ase hu konwa ebobo hu ba bia ba pan puma sibre e dia maga na kwakosie faba na menye mena kan fama wa DLFM 106.9 Facebook as well as YouTube sana WhatsApp on 0593 40 6565 Good morning, thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Okay, Sina Kofi all the way from Tema Committee 11. We say good morning to you, my authentic, versatile presenter, Nhyiraba Kwadwo Sammy B. I am much grateful to my maker for ushering us into another beautiful brand new Thursday morning. I see praise and adoration be to his name. Amen, 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 amen. This is DJ Ghanaman inside Great Station, DLFM. Coach Afani Diaba all the way from Abuase. Was what here live, the Akano on one kind. I'm going to say Sandra Bekadiaba. I say good morning, my uncle Nhyiraba Kwadwo Sammy B. I thank God for ushering my family and I into a beautiful brand new day. Thank you so much. My wife was Sandra Beka all the way from Tema Free Zone. Yam funny say mra na yem ya homa trofo ne akua nim. We say thank God for my life and that of my family. Piano near all the way from Tema New Town.
Ahomani tem 053405019 and 0593406565. Oba enyanchia enya birthday wish bia. Eya seda pe 30 seconds. That was the phone on your Gwuramo. Ya for frefo di kan. Good morning. Sammy B. Sir ko dia tema come to 11 champion yana Yankopon ase. Sammy B macho. Mejo so penny. Yo, medanya mi asema mi sofu penny Adona International Ministry software Committee 12 tema. Medanya mi asema Canary Japan. Medanya mi asema mi ho. Mi fie for 499 Asante Zongo. Medanya mi asema Loyal Fans of DL Presenters. Mrs. Minta. Medanya mi asema Kufima. Any DL College Association for you now. Amen. Amen. Good morning. Good morning, oh. Auntie Maggie, oh, me Yankopon na de ni bio. Aye, oh, asan ye bio. Baba no pay na say. Ano pay de me so do. Nyame, we sira ya wo. And I'm happy so day, Auntie Maggie. I'm happy so day. Thank you very much. Ano pay de ase dani aye yi. En kan fonton toma no mo nyam ni di. Ye de ma obo ade. Ye da ye sore ne basa kese ye kura ye mu a. Ye mfa na ti dani da biara da. Me ma me na nom me fikanfo. Aw, o my Ghana. Emu mofre mu youth emu mpanifo. Ye de ase dama ote asefo Nyankopon se. Wa boye nyina ho ban. Me bom paye e de ma kwamna baby biara wo hitman nyame nka ne ho no nso ne mu no mfa ne meka ye nsa sumdwe mu me bom paye nso ma wo same wo ne wabusua kofi ne na busua DLFM abusua kase a ya bedom bi aw awurade nso amu nyina okorenta ban so ma di fini mu fi banya sumdwe mu nyame asan ye na de ne sane okan wa bie ne han no enframa ye humi ya nto ye ntua wo de ache ye kwade a na ya sida o wo ne nyame nya adwuma bye bye. When they trade the Yankopon and Tina, good morning. We didn't be a Casafri. I only have 1+1 synthesis with Baba Baku. 1+1 or pay my NTU. Oh, Minia, a friend, she can see Mamma Baku, a friend root, and you could buy a friend, two better Mabaku, our river. So, radio station there. You don't upon our fan to war. No, Nindia, Yamia Yaman. Minia, I think Yaman Shira would say, Yamama, what you know, it's my better. Minia, a radiasi. Ghana and the party Ghana man the party they would get the receiving a young wording need to be sorry. A rather wadum or sis any penny na ya in the Abina. No question. Radias is a radia boy by name Ma. Amen. Amen. The moment yes, no means no one Jumapa, no my yibi. The Magana shows the Dawasi. Amen. Good morning. Good morning, Sammy B. Oh, me wa fa se dollar ya je waje o message ne me hu me boso ama wate yenko. Mate. Me jire se o he. Ya me adom etiapo. Ya do ba adiasi. Sammy B ano pe de me de radiasi e de money nko. Wa hwe me so ma de party ni. Me so de radiasi e de ma me busuafo. Me so de radiasi e de ma DJ Ghana ma wo betwe DLFM and Sammy B me so de radiasi e de ma woni nyame adwuma. Woni Yankopon entina good morning. Piyamaji Obawajio. Asante Zongo na mpom design. Osusu ina tafi owo da dawruma. Akodi agien, ye hu han kase ya. Ano pay yemfa na asema Yankopon. Yo. De di kai owura hitman ba bibia Obia tafi owo a o jina ni mu kire no. Amen. Na won soso onka ho ebre na bre no nyina na onyan sa do wa kita no. Oma mu ye bisa why. Amen. Na koye ya wada. Me yire me mami na nanom. Ye de asafi owo ase. Can say Ghana before Papa. I ain't counting in a say county. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Nhyiraba Kwadwo Sammy. Dexon Pada dropa achem edukro champion yene Yankopon ase. That's it. Na konya ode mama. Ano penso kedi ampomba se ya do mobolo obaade. Menkwa kata fon kwa hode ya. Igbomu mu ase. Eka che kedi ampomba ya do mesa. Ano penso medanase edanase Danasi, the Danasi, maybe as a man or manga or man pain and an abu for the minina, but Danasi, my dear friend, by Ned, my four hitman, and maybe work out. Amen. Amen. Good morning. Good morning, sir. What fire Teshi and a pay and Yanko Passe? You Sadiki, na yet Munkasa. They said the Asada, radio, why you be a my yin, maybe a hitman would be a Yamenkano. No farm rasum game.
Ede nyame ase no do bibiara opie akwakopa na aduan na anu aduan awurade mfa nko ofar braso dream. Amen. Good morning. Fine morning. Senior Udine baby akasa free. Bacho mekasa free Mumford. Mumford. Oh right. Drama enwa. Central region. Better. Senior Udine. We did the prophet Aqua. Prophet Aqua. Aqua. Better. Senior no pay me yan Yankopon ase. Yo me get awurade Yankopon ase. Esa so eda omani nyina ase. Me da otufo se wotumi ebie dadi Lumba enum nyam na wama na FM station egina so ama me nle. Mesuma pra me menye bi o Mumford. Awurade nhyira mo adwuma yefo nyina. Amen. Awurade mamu enimdi nyansa na ehunumu. Enti asia ne bia koyi a motumudi adwuma no. Oma odo a ebro odo so no anye adwuma. Awurade mo yenim. Yo ba so de betia mo. Awurade mra na ase. Awurade mamu nyansa motumunu hunu obonofo akwan. Awurade mamu nyansa na enimdi a motumudi hunu enekure na moka. Nza Nyankopon no on shamoma. Jada de Lumba ehye Awurade nsa. Jana yona na ma ehye Awurade nsa. Ebusua ko na adwuma yefo nyinara. Onye Awurade nhyira mo. Awurade nhyira ya maame ba ko a aye na dua wiabra. Oba baye etuma. Mama Awurade so nhyira no. Amen. Papa, Amen. Amen. Prophet, Prophet, nyame nhyira opi ka kire man for say kire mo nyina. Na ma baby aso ma be hwe. Oh, better. Nyame nhyira opi wate. Chia busia ni nyina. Mate obete menka Prophet Aqua Mumford. Nyame nhyira opi. Good morning. Good morning, Daddy. Hey, Auntie Comfort. Pick farm boko de. Adomo, na wonto. Ya mi adomo ye tiapo, ye na Yankopon ase. Mi adomo bia ho ye. Owa na baby a odi adoye. Mi gana straight. Emma Maski by the Anthony. Papa ya Brazilian so. Kanya me di na ko abalane oko ye bi o sande ni ba wa ti. Mi gana mi asi Emma Nfa. Because mama ma me nana masi me pasta ni odo ewo Jubilee International Church. Amen. Amen. No sani jone ne ma. Ya me kamo nyina ho. Ewo Yesu. Amen. Amen. Good morning. Good morning, sir. Oh, Belma Gideon Asante boko de. Nyame adum. Champion yamfa Yankopon ase dama no. Amen. Nia obosun ebo han obade Yankopon. Ode ne han fefefe asa kire yen. O si yen sorry na yen kan ho ne enko yenimam. Wa ma ho de esombo. Ode ni nhyira kese ato wa man. Se adehia ewo man mu nyinara. Se asode gina na so dia ya fa seda shini ti kru no nyam dia lagman fo nhyira enka yenyina na nhyira ba oti ni dima di so no o mo na ho ba so no ko na fi enya na fi e wa urade bin na duni ni mu bu ga zen sadenti. Amen. Amen. Fanny say good morning. Good morning, Mr. Hey, Mrs. Minta Tema boko de. Adumo wafanshira na unso e. Ya mi adometi apo anope ye na Yankopon ase. Wafanshira no pe mi ni me fiefo ya se mi nyane sa se dan kanyame. Ono obo so ni asase. Amen. Ane wasama ye hu han. Wa masache mada bodwoma moje di emu afusane. Ya sorry waka boni BNC fie ya samne se asedan kano. Yeguso ayeda na si ya samne so nkoso ya bambo fo maye. Onye ntemdina fo maye. Ye ko ne ye nko ye bo ne ye mba. None of the loyal fans of DL presenters. Busiafo we mu michi omopa Radin ka Obia ho otisi abonten a Radin ti nani mu nkyere no. Ye tia for 9. Sa akode ye chema ba ko pe reverend. Ye menka ho bebi a wo bia. Bra ko bra bebi a no pe wo bia wo ti ye nka ya sem ne se ahoden nyame na de ma wo nti bia esin to bia wo no ono san hyemuden
na san bɛka yɛn nsa na yɛmbɔ adwuma wadere nhyɛ Awurade din anyonyam yɛda nyame ase wɔ nne de nea wayɛ ama yɛn ɛwɔ Yesu din mu amen. Good morning. Good morning, Rasami. Bedonfo we dinu bia kasa free. Sister Magini o pram. Sister Magi pram no pay yan kan fo Nyankopɔn sa no adwuma. Awurade da wasia no pay se wabɔ yɛn kwa ho ba ma de pa asa akye yɛn ne yɛbusua nyinaa. Aseda ne ayɛ ne nkan fo nka Awurade din so ɔde afe ba akwa ka Kevin so emfie ho. Awurade ma ne nkwa ahoɔden wo. Mo ma ne hu ne nua no mo nketewa. Nyinaa wɔ ɔdɔkwa so. Ɛna no pay me fa akonya we so chia ante Magi na ni so dey. Mechia area mama pram bra kwa me oton paboa wo pram last stop ene me ba junior ene ono so de ya waje Erade nkan nyina ho na dum nti amen. Me family valley fana call na me dia fafo dwumadi no EDSC. Good morning. Morning. Me dofo wudi na bia kasa free. Oh, me di mama coach. Mama Ashama. Mama coach Ashama na me yenti ano pay. Oh, me ni me bisia ye de radiasi. Yami a ohwe ni maso ebo ne maho ban eyi ni mafi muso ni isen nyine mu anadwe yakoda ya nsori a ko bi mbisa nyame asem nanso ohu ye mobo ade boyfo eti se yen wa kan ya kakrati asifo ho ama yesu sense ye hu han awo erade asidane nu yan county bi de radius se wo mi kunu mi mankwa o ko edwuma mi mo fa ku school o bo mo ban o mo di fi o mo free o mo di die o mo di ani na oso abodo na o mo nsu na oso moja na ko bo mo ban no fo mo conform bra enuanum ya adofo me fi pafuo ma sorry for ma adofo me buso santin nyina ni DLM edwuma ye fo nyina me de radiasi se we bie adechie pono han pono amaye ena no pe enunya na sin cancer for radi ya fa na se de ndie fa na ye ndie fa ko mo busu nsu abutan de bi diara amen. Amen. Na frefo dwumadi no oh madam fi. Good morning. Adamfo de adamfo ampa. Nhyiraba. What's it? Bibia boko kama famia nka odogbo ni janse fo be ga papa senior da fremo tu fo Nyankopon o mo bro hene therefore hene mambo hene o Nyankopon ni tumi afite obonsamo no se Nyankopon na ga asida na yiye ne kabia ma no so adi afiri musuo asan kwahia patubo yare o haw amane esohwe biara mu Bede nyame ase edi ma DLFM tipu nyina wo ye na do e wada amen. Na frafo dwumadi no ye di senior pem akoyenim ahe DLFM 106.9 yem fani se mraze si ya akoyenim ya boye homadia se betumi aprapra kira na ja yakoyenim anse yakoyenim a yenko Abodo
Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Papa, Munina, everybody, country. DLFM.
yes. I am Babu Rachel Radimu. I when it's ready, oh, you're not now I say yes, oh, you're not I will rest ready, oh, you're not when you're me, baby, I'm a woman. I don't want yes to him. I am Nhyiraba yes to him. DLFM 106.9.
Gawa kumato yemo. Iwenyame. Atase. Asakada. Hey. Jesu ni komo yidi. Iwenyame. Atase. Asakada. When it's a radeso, I am Anidaso Wɔhɔ Obia. Bum. Adia twede ampo Yankopon ye na do pa. Na mo fasi dolo ya jewaje dia ba wase good morning Daddy Lumba ba Sammy B watching you live from Christian Village Achimota listening to you all. That's a time mo fasi dolo ya jewaje. In fact, I come cold. I may be a trouble pa. I'm away no. Yeah, who be ankasa. Wow. Now, Piaga, I say good morning. All the way from Achimasafo. That's a pa Piaga. My girlfriend Otopajan was about us. Maybe good morning. Please, I thank God for the life of Nanefua Amwa the face. Formerly known as Rosemont Nefua Aubrey of Gulf City Police Station. Happy Golas birthday, long life and more money. So girlfriend Otopajan was in the foundation of Famao. Nana Efua Amwa the face. The donor. The friend Rosemont Nefua Aubrey Gulf City Police Station. And then I would happy birthday. I'm sure I'll be on your Casiepa. Quatenten no nyini chire mo de and yesterday am one pay na Beatrice Opokua I say good morning me that say Amos Labi Osadu I say good morning Beatrice Opokua the baby I say good morning for the I say good music for the day good music for the day and all them pie back ho me that say thank you so much Beatrice Opokua Mawisi Comfort. I say good morning, everyone. Thank you so much. My wife I say Mawisi Comfort. We have Fred Damreku. Name what today. I say ko akoma 2 yam. Yes and ne. Ko akoma 2 yam. Bibia ba yaboko. Now for the meantime, Master P all the way from London. In fact, we're joining Jumadi live all the way from London. No, what's the man there? I will send Nadia. I want any more temper. What today? Was a happy a year glorious birthday to Chairman James McKeon, MPP Finland, chapter chairman. From your wife, the children, the entire MPP fraternity in Finland and beyond, as well as a Sosa 2002 year group says, have a fantastic birthday celebration today, Chairman James McKeon. Chairman himself, James McKeon, MPP Finland chapter chairman. Senior, and your birthday. Yamishrao P, where everyone can say for Woma, any MPP Abusia Kua, Ewa Finland. And if you are singing, I said, the more what that part and watching so. Asosa 2002 year group Nina. Almost a point and move venture on page of Fradomo Quadomo and Patentino Nichemote. And I want to the amount. For Sansus, the year special regards go as to Wisdom Nana J. Dodua Frau Sakanana, aspirant MPP second vice chairman at the Macobin 3 chapter UK. Yamishrao P. Master PC, you can just order Yipa or Pewasem. Wisdom Nana AJ. Drabom Lani Sakanana, aspirant MPP second vice chairman at the Macobin 3 chapter UK. No, chairman, I'm in your
Enchebia, Yabada Yaho, Aquafaya Boafo, Ejoton, Yaba. The Electricity Company of Ghana, the Electricity Company of Ghana, ECG. But the Kataba Bontain, maybe you heard ma. Umbabe maintenance in CC Jumadi, the Boaman, and what you know, the better not say. No Kuaka Tambo Sono, the other smooth Median, so you pet the get to what that person. But the four better say, yes, my Ghana some pa. Tell so. I had the biggest money show in town. Right here on your dial at DLFM 106.9. The media did that's one. Anidaso Wɔhɔ. How could 20 more Anidaso? Was any antenna? DJ Hitman, the Jack is come out. Silver Lady, PM at my DLFM 106.9 and the Pamich Yao. Kaname Wafa Sikuma. I trouble him, Nana, and the Jack is come out. I just am worrying about a Chachamo. A Pam Johnson, Mumford City. Ijama fonyina apam nankasa bankesim swedro babia ana pe cheche munyina ye dan ho akwakofa ya boafo nkrato ye ba ye betena se na yisiji fo nkrato na finso kwa katambo so no ye de asomakasa fideni koso na ye basisia. Don't touch this dial. Keep it locked right here on DLFM 106.9. We will be right back. Don't touch this dial. Keep it locked right here on DLFM 106.9. We will be right back. Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wantrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwagusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels. The Edai Papa Inipadem dear Buso into Saope Hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasum dia. Ya bia punama. Afe ye 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi. A Hana do one aircraw. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa. The said, Educam Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send me 2 months and 8 years. Miss me connection and shut down Koye na Esakakra. She say what Peggy Mama or the Bem connection with you. What about the crowd? Stroke so dear. What found small. Just say, I did the one who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, go opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Mayra Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Woodimafo Newa. Hey, Kwame, at the Wakabumo, and I saw one of Maha, Wanisa, to set the woman a banquet here. We are dang. Akosia, a woman po.
Insu amenumi anya kama pesu papa no acho mebo. Insu na kasen. Anope dem dia semasiu. Anope ya na na ma insuo bia na insuo kroje ya friend Lumba nsupa. Insuo no de efa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwa insuo de wasa wonombi. Insuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Insu papa ni anya na na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, said the akosia canon. They said, "Why we bush for dear Mamma Musupa, a Lumba and Supa, and see about a drama so any asset get to a cry." They say, "I don't know when one will be a two acotong, or don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Just a BBR demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba in Supa. Sanya, I don't know Musu Pebi Tua, Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. The Sainty on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. The patch open Lumba in Supa and who ensembia dia. Waiting ya your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho Lumba in Supa natural mineral water. Get a grip. That's super great. FDA Aji Ejedian Kratue Atum. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com, on Facebook, DLFM 106.9, on Twitter, DLFM 106.9, on YouTube, DLFM 106.9. We are listening to DLFM 106.9, home of legend and great music. We are listening to Nhyiraba on DLFM 106.9. Good morning. Na mi mamu akwaba munyina ediba DLFM. Na mi mamu akwaba munyina ediba DLFM. It's official. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Ghana for Moon listen to DLFM 106.9.
Emu akwaba ediba DLFM 106.9 Semanu Dunsia Abapa nonsa ho. I had the biggest money show in town. It's the biggest money show in town. Anidaso Wɔhɔ Obia. Enyuma wutie every yam papa itati Lumba nchen. Wasi yampa boni anopa yampa boni na no. Minim sa anopa wanya nsu anu mana. Amenka fu Lumba nsu pamfa ma ho. Eni nsu papa bambo ntena Ghana fo nsi ni form kura. Yam papa delayed oni menyam for chance. Kwadwo fosu ajapade abako a. Udija o my Ghana no. Every day for penny for jatum. Mawu sanka bi. Bebo opa. Media hudu a wudie bi abehia nsuo no. Say ya ponto dwumedia bi ase no. Say ya wade ase abadi nto. Anase bia ye na abafia. Esra mo ada. Monko Lumba nsu pampeni fo akache. Monko tu nsu no fa so mahoko no. Monso so mo penso ni bia ton no. Nyina homa kro ya. Monfre Lumba nsu pampeni fo no. Amuno mu ni nkomo. Wo achichiri nso na wo penso ma wade afra ye. Ede begu kwa mu diaba. Hwehwe kitua bi na wo ho. Ahoma ne 0549 889 685 0549 889 685 and 0549 436 616. Yo memia pio my Ghana ma okọ hono Lumba nsu pa no benya bi ato dance man e obi wo honom enu ya madam abanya meche e shop no eye adjacent to Lumba Sport hono ma e wo dance man wo kwa ne ncha do bi a wo pe bia no o nsa be timi akomo de ana frɛ no na pedodo bi a wo pe. Madam abanya meche ahoma trofo ne 0557 349 401 ofanko fwe mama vike butum ne shop no Sport M eben onyina se watching be na homa ne 0500 680 783 Dakuman brother Kwame butum e wo Dakuman Sacred Station ne shop no eben adom choba no homa ne 0244 094 793 adishia mo do wenya me wo fase edit kwisi butum the shop no any Central University no na ye opposite na homa ne 0246 601 004 0246 601 004 pokuase otumase adishia mo pokuase matias modern nyina ne say pokuase otumase na sachira butum the shop no was certified water depot and no be government school na entima mo signboard amamole Pasoro ani me yahudu ni nyina no abrekuma kefo ne patam awosh Pentecost mo fuma ni fanchire mo e wo pokuase otumase na sachira nchen na mo kotu nsuo ni bi wai na homa ne 0593 0592 rather 0592 317 481 0592 317 481 Tema Auntie Amelia Butum ni shop no Tama Community 4 Sekedi Jet Godma and Wabuto na homa ne 0540 423 201 Ashaman ye wase ni mieno ye di kan your patient depenyon ni shop no wagege in na nurse vaco flat wa na homa ne 0543 499 035 Ashaman kro ye wo Pegi Mami Business Center and no court junction wa I no the police barracks na homa ne 0243 330 836 na ebekwa sehwi asanwen so na nkrefo no moba kiremu a endra basabasa ibi koso ewe sehwi asanwen so ewo mra mpanimfo ewo mpotem honom ekobɔ wura galamsey site bakobi mi kese nipa baburu nsia ebi tire ho apai epena no ode nye pam enti ebekɔ yamane boni ekuapem ha nkyɛn ewe sehwi ne mpotem no aboye nkyeremu kakra de na ekosi ya enti mi kese enipa pode basia ne akire Odo ma prepra e we sehwi asanwen suwe
enam galamsey hu sensem I DLFM 106.9. She said, I'm the kind of two anymore. You're quite safe in the patem. Said I'm a catcher. One, no. Say we are saving so, and I'm a toja. Basa every man, Homena Sokakra. And many papa, pot by your bessia, or my prepra. And the young Quahoman so. Yenya mani poni ekuya pema han oboju made ye pa yan kwani chenko ginchire mu dia pa ne si ya e masa abasa ne course e wo se hia sanwen so galamsey site nte no edi pa polo basian ne mureye wonom epepe yan kwa homa no so ne ekuya pema han kodin koma no pay senior good morning bro nempom design radio domboko na moto ya me adom ye tiapo empani say the okwa atten the oba atten do gina hono na atten to do yanya ne ntia se hwia sanwe se ne potem besa ya because when rada e wo galamsey hu sense mani pa poro be ya biasia ana wonom eprepra senior wona wo honom emunchire mu ni sen ya me da si ya matiefu nyina achima wakwa ba emra wo kasa free so na afi eye babia ni anwa so be kwai na sehwi asamen so no ye wo no abien baako ewo sehwiyo so mansinu emu eno na ye asamen so kese na ketwa no ewo babia ni anwa so be kwai mansinu nti sehwi asamen so ketwa aye friend asamen so ewo babia ni anwa so be kwai mansinu mu ne ye ka ho asem sisi na enefe ohina owo sehwi asamen so na one ne manfo be ba so bi eka ne ho se wotu mfase kakra na wachinchin wahwe na forest bi ye forest reserve ewo ne mpesua no eso a eye Afawo Hill Forest Reserve wo kwa akohwe senia galamsey ne ho nsensem etefa ewo ho na wokodu eye kwai ni mu no na wo hu se galamsey no ebi koso ewo ho enti obisa amrante ne se na galamsey ayen pre se yebetu ase no na mo de magyaginam dendenden a tututu mugusu amoye wahana na saade a munya bibia na munundum eye enfiri na mo de yadwuma no na mo mesin enkofie mu fi ko emhankwe ho na emrante ne kache na se na ye nde ya apafu obi na aboye pa enti ye ba na pedi libres enti se sa na tedi ya ntimi ne wonka galamsey ehu asem enti no ye frɛ nipa na oboye mpa no aba na one no akasa ene nana so je tumu ama wo frɛ enti within some 15 minutes na nipa no ebai nipa no nso baya na oye adontehene ewo sehwi intakam no nso babia na nwaso bekwa mensin mu a ehye sehwi anwaso traditional area no ase enti adontehene na na yensu ebai no na asanwen so hene no nana akwasi ayim autoso abie ndi komo na se nana se we di yenyina ye nananom ti se wo ba ye site ha na wa betu ye ndi a ye ntimi nyina enwura mu ha ni nkomo nti saade a ye nkofie enti nana yensu adontehene na eka sa akere asamen so hene na nana nso ono kono wonkita tu wonkita poma wonkita aba wonkita sekan esise wankosi wokwa akoye basabasa anase wokoye gidigidi bia no saade a ye nkofie enti wonnam kwanso a wokona akwansin na wahu se nipa bi ehye nwura mu ha ene wo hye ase esenti ogu wonso na nia enti a yen hwehwe mu a yaye a yenya ene se obi kase nananini shoot him na chese ase nanano wo target ne da na wonya na enti sa akwanya ne ba sa no na wo ye senkaja etuo ne do hwank wo yi na nesu okwa na nana yen hwehwe mu a yen se tuo na ntimi am penetrate wo two shots but anko enti aba na sa no na ene wo twetwe sekan ene wo tiusi mu wonso a wode wo no bibia ni ho de tio no eka bi nsa eka bi ba bi a enam so nipa ba sia prepare na nanso sekan ni bi eka ni nti nanso epra ya sa nipa ba sia a waka na ho nyina no wode won kogu eye Anwaso community hospital a me no ka sai woje ayarhwe a sa brede wo hu ye na mom nipa ba ko ono nso na oka nana enkrofo no ho ono wanya mfihye no aduasa sia kwasi ayisi ana kwame ayisi de me no ka sai ono ani nipa ba ko a watoa nananum nsie de na asem ne ba na ma manfo wo sehwi asamen so no na wabonyenye papa wo sere paase aban de na polisi funso
wonye nhwehwɛmu fikɔfikɔ nkosi ase na nipa bɔnefo a ɛnam wɔn so asa opre ɛne owi bayi wɔma atɛntene ne ɛnyɛ adwuma na mmara nso ɛnyɛ adwuma papaapa na ɛyɛ abrante baako a wɔfrɛ no Obide apolisifo ɛnsa aso no mu susu sɛ ɔno no ɔyɛ main suspect a ɛnam no so atututu no etimi ɛkɔɔ so a sekantwetwe nso ɛbaa mu na tututu no ne sekantwetwe no kɔɔ so a asa yɛ aba fam na ɔno fa ho fa atuo fa sekan ɛna ɔkɔɔ police station so ɔkɔ akɔyɛ report sɛ nipa bi abɔ ɔno ne mining site a ozu sɛ wɔyɛ armed robbers na sɛ ɔno kɔdu police station wɔ na asɛm no du police station wɔ deda nti na polisifo no nso ate enti wɔn ne di nkɔmɔ yɛ wɔn hwehwɛ mu kakra no wɔn sɛ abrante ɔyɛ suspect ɛna ɛnam so a wɔde kyere abrante na na yɛ nsu no nso yɛnya ne nti sɛ ɛyɛ asɛm ne sii na animre no polisifo to nsa frɛ no ɛne ne di nkɔmɔ baako abien bi na ɛno de ne akɔsi sisi agya polisifo ɛna no adiɛ enti hwehwɛmu no de egusu ara ɛkɔ so a yɛhwɛ sɛ asɛm yi hefa ɛna ɛbɛkɔ akɔdu na yɛhu de pɔtee a ɛnam so nti a saa asɛm nyinaa no etimi asi na wɔn so a wodi saa abɔnefo sɛm no nkae no sɛ polisifo ebenya wɔn akyerɛ wɔn ase wonya wɔn no wɔyɛ wɔn hwehwɛmu no wie a ɛna yɛbɛhu mame bi sa o ahemfo no emu de wɔ hin de tuo ne kaa no ɛyɛ de na otu mpasa na wakɔ akɔhwɛ sɛ galamsey ɛkɔ so wɔpɛ sɛ otu galamsey ase ana sɛ de site ya ne de tuo ne kaa no ne tuo ne kaa no ɛyɛ nana kwasi ayi moto so ebia ono no ye asawen nso hena ono tu mpase so okọ site ko na wakọ akọhwe enti okoya wo ba no na nipa bi nso efi nwura mu a wo senti ogu wo so second hena ba mu a enam so a nana nso etimi epre ekwapin no mbisa wo sese no empotem ho no mo no ahwahoba mmɔ nsɛm ne tesen ene eba sa de na omanfo no kura sare police so wonye de bambo mpapapa enti me no ka say de fitis da na asɛm ne si ebeti na no de bambo no wayere mu wo ho nti sese no ehu ni sura na nka ewo amanfo mu no sese tension no aba fam bambo no nso ekoso wo ho kama police fo nso ɛhyɛ ehwehwemu ase na saa bere me no ka say ɛyɛ sɛhwi anwea so traditional area osenkesi akankafo je ho ya ojebi eda no as parliament chief or no aso no national house of chiefs president no enra on be bia na nyaso be kwa municipal assembly MC ne mpanfo ahoro ahia watimi akeka won sase a eye 60,000 Ghana cedis wode aboa won a waprepra no wasan so ahye bose busia na woni perfume no so obehwe se wobeta won achi na afei nso wasan ahye bose municipal assembly no anyaso traditional area no beta won achi na watimi aka wo ho abom na galamsey bi ekoso e won potem ha no watimi etu ase no won se wakasi bugya ni nyina ma assembly na enya de se okono wo betimi awie nkunimdi ewom right mami sambi sao onhene na wo tu eye efum agudie e wo reserves no mu no abeto dwa se ho na ye galamsey na oya na se wo tumi krata e bia ye beka ne se small scale man ni bi na oye menua se wo hwe galamsey ne dia se yo hene na se enyo no de emu nhye dan na ho mai na mum ne yen ato ne se na yensu no no ye adonte hene wo sehwita kamu no ono na waton site no ama abrante na wo frɛ no Obide no site no Obide no na ato na mum asa na na eton ma ne nti na no nso aso ne no ewo bribi wo ho kakra enti na ono na wo frɛ no ma ne ba site ho eno nti na no ono ton site na ma Obide no ono na wo frɛ no se ono na odi abo wo mpa Obide no nso na enam no so etututu no ekoso nti se mote ya na eno nso nia ewo mu kakra eni nti site no nhwemu a eche se enya na nan de na mu no to ma abrante a wo frɛ no Obide no a ono ede wo eyesa adwuma ne na sani andama no koso no enya site wo ye proper mining ewo ho na mum eye galamsey ena ekoso wo ho nti nkra papa bia eni ho ye beda se pa sa no pe waje mre na wode de ekoso esi hwini ne potem asom ye anopai minia mije so pa right nti amani boni ani din ede akuapem han ena wato nkra ede afiri se hwini ne potem ede amaye endo adabasabasa ekoso esi hwi asanwe so ne potem a galamsey ehon sensem a wo hene etum pasa akɔhwɛ ne potem oma ho kwan ma yensuo ne yakwaye enipa bi nse na ne tutu akoso na etu aka no nipa ba buru nse etu aka bi no ba konso tim kaja wahwere ne nkwan mu enkyere mu ene akuapem han ede mu enkyere mu edem asom ye right here on DLFM 106.9 the biggest morning show in town yemfa ni se mura sisi ana yento adwumadie no eso
ye free daddy Lumba o se makuma mutofe makuma hotofe but in sembi how galam sense ensem da benda to betwa na na etum pasa akwa se nimpatem wo ma ho kwan agalam se no enkoso a na nipa bia tumi ale ambush akoto ahye ne so akobo no tuo e ma foforo nso a ebo mo homoden se ombeko tie galam se no tu aka wo no e ka sen oban ba kura na ewo mu yi yese upo mani ya na wonkwa e da sanim enti yenya Ghana mani pa bonfo na mfa na asesen e de ade a yempene ebekwa so ya fam de ebeye bia e de aso madagana anopa ubenyo do papa ni bi se daddy Lumba nsa kan do pa ne de ya mesre wada e sikasem ifise yem papa edu ba bi no kana botom nya da enka do fo ba kokora nko obe kire din se mesre wada mesre ma sikasem kosoro otumenyo do papa atumi afiri afam anopa mi kanfo ghscratch.com e de amawo ghscratch.com na ghscratch.com no wo de wo ko online na wo ba wiepe na wo register ne kama ya mekrew akwa hodo miensa befa so a betumanya sikadi agu botom eno na magana form antem na nam krom enne o me da kasa kesiem atisi adan akese atoto fie no o musika sem na ho ani firi o mon kan na kura nkire ne e pa o mo hontoma de ama o ne nyina ye ghscratch.com obani akwa ho na register ne kama na wo wi a e fa di kan ni obeto o scratch card no no wo boma dia scratch e wo phone so wi a na wato obetuma di sika munum ho no ma e fa to sim yenu no ye fa no daily challenge na sa daily challenge no utumi scratch more than other players na wo yire wo ho abokọ adi mu a obetumi akwa top 5 no na wo huri kwa that top 5 na bedofo daily cash prices no obedi pa fili afam onu say yes sika pa na wadina no pay ma honya ha na benya sika de ahwefie ne ya we a friend say picking crime emuru ho a sika onsaka na I mean step 3 no nyina ne say ya what the game challenge oba pick one kasa wo favorite card o pick wi a na wato wo tena go boy wadom na bo adumi huma ba na pepre ko top 5 ni mu a tare wo kwakra wo betimi ya the 100,000 Ghana cedis o the Ghana cedis no ya beka ne say 1 billion ana pay ya hyehyehye na akro no ana obo se oba fia na nante asesa ya life abe bono so ade nyankopon esene DJ Zigibia sika sama so de e ba ne say wo bo akra e trading komodia wo dia be ya ne say yegidi bia. Go to ghscratch.com right now. Just register, pray, and start winning. Now powered by La Palm Casino, approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions apply. 18 years and above only. Gamble responsibly. Na pemi kanfo bedimafo e ba clinic dia ma o efisa pomidin yade a ehu hia pa enipo apomuden na be kire sade ode a chebeko enti menim sade wa pomuden wo sensem no ekro betre wada eni ti na twede ya mpoyankopon ode tumi etima doctor ebija mfi na wo ma doctor man ho kwan ekoda sabi kwaye mu for 40 solid days eye nefu apole duanan ekotwa yankopon anim wo yodi mampa ebo na wiase nyina sei opese yankopon to mo no na obie nani na odi edu papa hya de nsem na odi sa o magana na de hye nyina yade ene doctor edu jamfi yankopon na tom ema odi midimafo heba clinic de aba mesra wada yade bia tete wo no o my Ghana mensina kese ne matam ne nyina mo no ye wonkra bata ho nom ente mesra wo omani akọ wa pomodin no yemo a ehon kutuo ne ba modin e de breto yade ne so wo ba ye be kire we say yade a odi abai ebi a kina nko abekọ ebi a na miensa beko ebi a na watwe beko ebi a wode ne so paade e beka se bosume ba ko pentem e kire din wode ne se adu de ma wo no wo ba no mse de ho hyehye pepepe na ogya wo yade na tukura
Dr. Edija Mfi in fact or boy Jumaden esom Ghana this year pa. Dr. No permit yao. Na make say be a stroke na chiwo. Waist pains, nail pains, ukoto jo sisi. Utumenya howe. Ensu asi for me. Sasabro SSB e better tawsa. Kwana kache no mo wate. Infertility. We bema untumen wo. We oba untumen wo. Dr. Edija Mfi, Dr. Tam da so asade say. Obeboa na waso anya bada to na so. Enkrabu prema ntem ade hia mo amate de efri say. Ye bia ya so ya kakra kase ye pe ho fa nkasa. E wo poku ase mayura. Bomode akopiem. Na kwadwo arehwe wai. Dr. Tam da so ahoma 24 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 0500 727 215 Ghanaian fa bre eto ya de ne so ma Anopay the Electricity Company of Ghana penny for one eden krataba bonten echiremu a meme ahudo bi wanom ebeye esiesie dwumadi honom te no enyinam kane no ebetimi atiako ewumu a omu wiepe ombeso ma bibia atumi akonkan ede amamonti no meme no dos na edikan no yanhya ase enfremfri atoyamantemu mechira Western Region enyinam kane afose yemfantum anim ene endo ada ukwara na mo share sansensi adwumadi no ase a omo kirem se ne eya mpoho ne mpatem Ghana Company Electricity Company of Ghana ehya se yensesie wo ye mpoho ne mpatem sabeya enyinam kane ya ho sensem no begyan na so kama na ade hya mo mpoho ne mpatem no bibia konkan ede amamo na yisi gikirem se omude ya ho omude ho ya pi se oha ba ko ne mienu ebetimi abahamo efensese adwumadi a wonom etuhu anamon ehya ase endrada no na sesi ameke say Accra West emergency maintenance ebekoso weye putupuru ensese adwumadi ebekoso ewo miamia hoto a edidi suei ewo ne ye wode ya 21st May 2026 anopa nonkronya ekopim enumere nonum from 9 a.m. to 5 p.m. Accra West miamia no doso de edikan ensanwam manyinam kane no efra no pa no nonkronya kopim no num no empenefo bedum no miamia pi no mayensesie ensanwam Dobro Superman Hebron Township ni nyina Media Township Satellite Kuntinsi Pobiman Nyabiman Quans Estate Quans Estate Adeso Otuase Mafu Krom Yesaso Kotoku Blue Skies Lexus Fiber Photobi Adwajiri Asutwene Stone Quelly Afenso Kota nso mo beka Kofi Kwei na afei miamia hodo ho ne munyina no ECG esiyemfa ntomanem wanom ensiesie de afiri anopa nonkronya ekopem sei anumle nonum bebo ne senti omosremo se de asie bia no omode hu yaw sakoba ne sanemom wonom pese omoboa na mo anyinam kane no ejane na so ntina mbo moden ensiesie yi ede amamu ntimi sense su bio miamia hodo didi suwe no manyinam kane no pa nonkron ekopem enumre nonum ebedum from 9 a.m. ekopem 5 p.m. na ECG4 aye putupuru nsese de mamu de kan insawam Dobro Superman Hebron Media Satellite Kuntunsi Pobiman Efenso Nyabiman Quans Estate Adaiso Otuase Mafu Krom Kotoku Blue Skies Lexus Fiber Photobi Atwachiri Esutwene Stone Quelly Kota Kofi Kwei anafi mpotem ho nyina no
Manyinam Karamon Shane so from as early 9 a.m. anopaya ekopem enumle no num ne de wombe dum no ayensiesi maboa manyankane no dumso no eto etumi etwa mpotem honom na sanso na UCG ebon ka ye say voter from antem anem potem memye piom be sha sia yensiesi honom e de mamo anopai eno be sha sia ngopɔ ya atoma 22nd May 2026 etena ngopɔ ma sansiesi ne betodwa eye kina ena voter region enyinam kane fo be sha sia ayensiesi dwumadi e de mamo na ebe sha sia ndopa nonkron akopem awia don baako from 9 a.m. to 1 p.m. enti emiamia no bi ebeye eye buwiri buwiri afi eye apenkwa afi nso eye bodada jase kan ene miamia hodo ho ni nyina no UCG yensiesie yankopɔ ya atoma ekina anopa nonkron ekopem awia number kon from exactly 9 a.m. ekopem 1 p.m. UCG ebeye eye plan maintenance kama boa sebe monyinam kanea no ebeja na naso kana bibia etimi akonkane ede amamo ede ma sese mo ye aso ede manka boy yakwa anim ewodwumadi ani so Anidaso Wɔhɔ Obia. Semano Ediananan abo apanonkro ho. Abo apanonson rather. It's exactly 44 minutes past 7 right here on DLFM 106.9. Ebeye dreno ye baba koku akratanum na yesi form. Ye di komo. Na nsema hodo a. Nko akratan dia ba no. Ye di komo wa hu dia kwaso o my Ghana mo. Ebre teno ya tena se. Ne kuaka tambo so no yemmone tew ewo dwumadie no eso anopai mesro na wagimre na yadi kuaka ta dwumadie no aba abesemon wei eye naposo headlines na anopai yese won konwa ede aba abesom na yahye kuaka tambo so dwumadie na se suspend hotel fee hacks now rent commissioner direct tertiary schools operators enti en grab todwa ewo daily graphic worker tenim enim ha na mo no o kire ma sei empenifa wa no na mo hwe o my Ghana edan ahan so esire mu a wokɔ yensu apon akoto wo mayi mu a beebi a mofra de o mutire to na ebeka ne se hostel no ne bo no akwa ne ejiramu abo astronomical kire sei mofra yi ntumi ha dan na mu hostel anipa efanipa baye chesede wo ho na edan ba ko mofra ne baye de say ba 9 ba sa ba nu na omudam na ba akofo etua 5000 10000 per semester ede adea eni penifo kirem say yam fanto o my Ghana hostel wura no manim titi ne mu amowo university communities ne mu say o matere mu ada se wonim na ukoto hostel film na mache wadwuma mbedi no Ghana bayo sepo so enti yen kan kire mo e kire din
Teni ya sama ya so pa no pay daily graphic wakrata no ede ba ebesom yen enonom. Na sanso na openipa wa ben awa pomode hwehwe mu de abatu dwa kire mu a transplantation eyepa ede ma kidney failure wa wanya kidney failure wasa no se ho tochema na udidi na aduane ne yentumi nyam na wafu etohwe se pemfo wo mara sebe yema udua ade ba kwa beboa pa no kire ma ye transplantation pe na betumi aboa wo transplantation ene say ye betu bi ne ye de betua ho no de ama wo de asɛ ne de asɛ yesiesie ne sempa na den se betumi gye na so nti no omunya obi de beboa pa na yetu de betare ho de ma wo de a ekire din okokra eno na ye base betumi aboa na saa kidney failure no ebi hawa etumi akofom anase betumi tu ase ede ama wo emu nkire mu na no pay ye de asomwe na ye mawura mu ewo the Ghanaian Times kwa kata na ba no kire mu a the most authoritative newspaper na wasan ade openipo no obadwumaden ewo red control department didin the Mr. Opoku na wo kire ma se de kaka na katafa tosumienu ewo the Ghanaian Times ebo amane no pay say clamp down on rent dispute begins as rent control department introduces new policy. Etibika said the much rema rent control penny for chirima or menim ebekoye kama pa. Hey, and then ha hon sensem. En penny for the pebi ba imube the son of manam. To me enfa pe enfa down born ye de ope wa menu bio. En penny for be show dino. Obi person hard then I don't want kata samba kuja rent control for ne yakọ. Edan said the tie no. Ne yahwe ebo ese wo gye enye de wo pe. Untumi fa pemfa ntum afibia se de ope wonye nsesie bia wo mu a untum dada na nipa na tua ne kama na ekwa anim entizese yi de mo a mo hostel anase hostel ana hotel a mo de hanya se de mo pe na mo gye no omba betum susa na bibia konkan edi amamen ne nyina yetumi ho ato nyina yetumi ayeden afili afam nyasem kuma kura na Amnesty International penifo chirem say yanka nchira Ghana penifo sa death sentence no adenti na oman mu ekoba say obi fum oman na yede ne kwagina emra no na emra ne di na okodifu a na ye wo mra ne mu say obi ho ne bone ne sopa sa nipa no ye mu ono kumufo omu chirem say sa kumufo na ye wa mra ne mu no enka be ya Amnesty International for say o men penifo ntena se no munya review nya hwehwem emfa ya mamla no ho no munyi saa cross no frim na se be nipa no sa obu mra so mpo se sen kura na se be obi a wakum nipa wadi awuo no yemfa ne nkotum se ne sai ya beka se yebuo no kumfo ne yenkoku no dabi eba ne saa na se be eye nipa ma nipa mu betumi po aba se bia na nipa ne wanya kamafo obi po na bone ne kura nya ono ne yakunu kwante ya besre Amnesty International for say Ghana penifo mwa na omunyi saa mra ne frim obi fom sa san kura na munku no na mo fa atwese asotwe ese mba na munya se mo de age ne kra ye den e de afri ne nsema no de nya de a ebebo akra na sanso na katafa taso dumiensa e wo di Ghanaian Times e bo amane no pay say ene wani munyan Metro Mass Transit empenifo e de buses no pode oha 100 new buses e de aba omanyim omo de abada dakra wana mo hyase a eho enkratasem eguso a ekoso na boa eno wachi nso ahyenka form betwi ehyen no nso guso a wonom eje ekire esua kwan hodo mefa so a wonom betumi atwi ahyen ye pandemic said the MMT deploys 100 new buses to ease commuter burden. Page 12 edema the Ghanaian Times amane bono no ntiwe de asemoteti mo men ye tu kwanya bra ye brem fifra ye fa ubegina bus stop sa wunya ka ubegina eye mekire station sa wunya ka no mo kire mso mo de buses no pode o hade aba enche bi yankopɔ ya doma na wotwe ye kwakwasi mu no ekono be ye ready na Ghana fo atumi afo e de tukan bibia atumi akonkan e de ama omen ene won sara no pay ye de asomo
ewo di Ghanaian Times kwa krata no emu yankuya nim ne mpie mu ewo di Chronicle kwa krata no pod nsema ba na di Chronicle no pay ebo amane say asema supani defilement law catches JHS school administrator remanded for allegedly having sex with 14-old JHS graduate. Hey, the man can send the mo. Anwanwasam the mo ajeta. Oh. Radiona school administrator. Radiona school. Openipa school no ya administrator no. Enkrane ba mane what the Chronicle kwaka tani mun say. Senior man, watimi akofa JHS abofra fi ni wawie school fufura kra. Ana nakotumpem aheading ahemre suhum sa emamra acheno. Na empelefo chirem se ameka sei. Omai Ghana mamra no. Se wusi obi pempo na jetum na onya mfihyedu nwotwe a etia omanyimra senetenen etia Ghana mra etia ma ho kwan e ma ho fa ope ene abofra onya ni mfihyedu nwotwe ena wo manyim ti ayensempi wo manyim akwakoye ensempi nye easy kura enye easy etimika se de senior man aso ya hyepa no pai ni nyina ne say abofra afi ni wawie JHS 14 years pe ne wanya one na akwada ama posifo ache no na saso no penipo no do man kana eyeyen sika krabia kubatan Yam papa Dr. Johnson Pandit Esiama Infoni da no kwa katana ba mane no pay say policy rate 14% ana akwasoro yi ne nyina ne say Middle East ntokwa ekwaso no nya de a etu atumi atwa etu ntwa yo wokọ run for ntokwa ne ade a omo ne US ma na ekọ enya de ntokwa na tu atwa dizese na yensem pii ya enya simukuma kura enya sameketu akura chese ageta edo kirema sese ne mabo no betumi akosoro kakra be nya dodo bia ni nyina ne se de yekoso na kire din ntokwa yekoso wiase amansan no fango ho sensem ebedu baabi betumi ahadwen ni nyina enye se bia ban ena ommo ne ho mode na mmom ntokwa yekoso no ena betumi ama oha we nyina etimi aba yesi amika sen so Customs Commissioner ere chichepa e de agu akwan mu ebebo ahwe toto niama yetimaji sikapi e de aboa o my Ghana ama yetumi akoyanim e wusikasem yesi amika se de Customs Commissioner e po adwumade ahwe e ma o man yagere ye ho e bo adwumade pa bibia yetumi akonkan e de amaye pa na Lumba nsupa eye nsu aye guy pa eti ese otumi numbie ese otumi numbie Lumba nsupa yanam kakram na sisi ya ne ento aso Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Lumba nsupa papa nsuo no ena ye original no mame number akwanka ho Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Aha ti zigi fatome so boko na wa musa de tie na mentweme de kakra Membo Lumba nsupa na kakra ewu hia nsuo de ade a ye guy di ba mo hwe mo Facebook no so no ma mo hwe mo Facebook no so nani Lumba nsupa aha ye nie
Lumba isupa numbi eye guy eni wow papa no mansan kabi Lumba isupa pebi nom na bonsi bibia be kwa nkan de ama mabɔ me dia no pɛ ya wo so pɛ de yɛbɔ me yɛ sure sɛ wapɛ Lumba isupa na bɔ wabɔ awie dia ne yɛnto akɔ aka tambɔ so kama na yɛnkɔ yanim zigi yɛnkɔ yanim na kɔ aka tan yɛbɔ so pɛ na DJ zigi bi dia to Facebook ana fi YouTube to pa obenya ni nyina bi na no pɛ watuma hu de yɛkɔ so nyina na sese ameka se no daybreak wasi form daybreak dia ba no kyerɛ mu a sexy Radona School Administrator Kate for booking 14-year JHS graduate. Hey, and one summer sign Pierre Bio. Enti abofra kuma fi na wanya mfinhia du 9 pe. Administrator chirema abofra no hwende to na nanim nimpoku a akora ho ofe. Owotonyam ewa nimunyam ti no. Wamfa nche e de abofra kwasiesie abofra ti Ghana mra chiasa. Defilement ache no. Enti ombetwa ne damage pa na so be ya shibruta. Amikasa no pe o my Ghana mra eso ne pa chi a aye nsempi. Kratafa toso emiensa ewo daybreak and a pay or the honsem aba abetodwa na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akane oman Ghana na ye oman peni ebede kire no kura yenso mprempren otu franka ewo MPP amanyoku ni dimu akopretumi ede ma wodo yakopɔ ya adoma emfimpi mienu ne aduonu enwatwa batum na wokirema Bawumia Hills MPP MPs says they are the last time of Ghanaians defense. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chirema sese no. Nyasem wa. MPP amanyoku no mahye badwafo no. Wono mo ne Ghana fo ni da so ba ko pa ka every say. Say wono mpa de a se de aban yi ba yi buni pa fa na de no. Enka Ghana fo ye be ye mobbo bluta. Na so ne na sinyina nkoma Ghana MPP amanyofuko ne ma mo mahye badwam ejiramo na so. Wonom penipod da wor ma no. Eya Alexander Afenyo Maken. Osahene kwamena efutu mahye badwani. Wanemu badwumaden bluta. Ti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chirem say Ghana fo da so ba ko paaka eye MPP amanyoku no mahye badwafo pe ene bo moden eka bi ede ma Ghana fo na enye wonom de a ka Ghana fo ka za me de enka ye tu nyina kum na Dr. Kasala to ba forsen osafo no ene wo hwe o man Ghana yesika semso o say we are broke atu forsen tells financial sector victims nto chirema say mo a edu ba bia musika sam ekwaje nsrepini pateku e no abanda da no ekrini yambax ni mo chirem say mo anya ne say musika sam e ba kwakam no chirema say no mo hia sika de nanzo yanka nchira mo say Ghana sika sam na nya de papa sa o we are broke yesika bia ni ho yesika sam nyina to ape etimunya abotara mu numsuo emfa ntwen ope echiredin na the dispatch ebo amane no pay say Ghana man penin yam papa John Dramani Muhammad Foni da no chirema Ghana exit IMF after 17th bailout, but will it go for an 18th bailout? Omu bisau omu chirema say Ghana International Monetary Fund ayekọ ho no mede ye ho kwada ne ye no say nyame ayatom 17th one na yakwensi yakwe ye ho afirim ya wie ye nkobio no mu bisa say no oman ya besanya call for the 18th times ana ya call pode emprendun song 17th times ko aka tani bisa say ya besan call empreto so du nwotwe ana say we de ya wie ye nkobio kura na ode Ghana man panimfo ni abeto anom ne ko aka tai ebisa anopa yi bedi ho nkomo entitina se bokọ twa yen nyase bukuma kra na NDC to name headquarters after late President Jelly Rawlings temika said the NDC amanyoko ni kirema katafa so du baako e with the dispatch kwa katenim e ba man say anopa yi
Omo mo homa den pa na wonom etimi ede wonom atran ye kese adabraka wokọ Roxy Cinema nche ho no mabutukwa no ho efe pa omo kirem say won beto wonom headquarters edin no mo de bema kofale by edema ND Semanyuku no former president Jelly John Rawlings omo de din beto no kama na ye nkwaetum ede ama amanyuku no hon sensem na abai aba kama na sanso na Daily Democrat ede aba na wo kirem say Mahama calls for African health sovereignty at Geneva summit in Ghana man penny kirem say you dear abi me man manya mfa ya pomu den sensem enkwahya brofo nsa yana entertain ya man ya madwumaden na yenhwe na bibia nkonkan emfa emayen ya pomu den ene be kire man dache eno ye nsem a Daily Democrat ko maka tande baya ne mla ne say nothing but the truth and pay or the buy eno no na say hwe maga na pomu den so make say mu kire mi say one mo akra health workers 8,000 enipa pode empem wotwe 8,000 ena omoya dwumayefo a make say aswe no etimi akra wo nyina kama bibia etimi akonkane na sanso na say hwe oman Ghana pomodin so doctor me wafa ase kwabna mintaka na kirima se make say no Ebola yale no asan aman homene so ego Africa abibi mem ne memya pi nti Ghana oboye kokko yana ye ho so sebe ya yade no obi nkoti bi enkwasa ne yonko enti Ebola yale na ba ya mri bi atwere mu kirema sese no asana nam abibi mem enti Ghana enhwe hu ye ne yenso yankoti bi ama masai ye nianom ehon sensem na abai ehon sensem na abai wapa nyase mkuma kram na the archives kuwakata no pay or the bi aba the archives kuwakata no the bi aba no chirema say parliament failed to identify daughters of a Medra corporate. Parliament fails to identify daughter of a Medra corporate. The Fiamapo reviews a year after graceful incident. Timika samu chirema ekopiem e masebe dwom say obi kan say ye nuaba ya de nyina Dr. Zinato Ajima Rawlings obi ko born din o masebe dwom say ojesabi within eba sansensem we oniminyamfo dafia mapo eche echirema bepem samre masebe dwofo entimi amanya huni pakura oka sabe sanfrem asem we o masebe dwom eye ne ya pam Mashebedwom achame hene yam papa Right Honorable Kensford Suma na babin foni da sanso na minority leader oniminyamfo Alexander afenyo kwamena Markins infoni da hanu ma no pay eno so oka ho ensem na sanso na agenda 111 site turns into weed smokers ghetto nyasem ketwa wo mu kiremu a wokọ asinfo sin mpatam ene mimpatam ha ya wutu senya west ho na ade a breku ene mpatam amu kiremu a kese agenda 111 project abanda dan de ba ye no akoda na epo ho na galamse we mponye galamse ho na mo na ye nuanom mebunu mo num wi ni nupone no wono ma kwahya mu bojam se ya mu hwene tutuo sa na ade a nyasa mo anopai ku akata no ede won sensem ede abeto edwa ewo ku akata no emu eno ye di archives ku akata no na ma ne board buy na no pay ye de mo nkyiremo ede asamo aye nsempi na kwaku ananse despite that kwaku anas ku akata no despite that ede bi aba nyase mkumakura na esamene de ono so di biaba o kirema minister declares war on a shoddy project in voter region as voter sound a flat alarm
enti because mu kyerɛ me say contractor no yɛ adwumade a wɔkɔma nsuo ho akɔatwe a oframa ntem bɔ no kɔkɔpa wa hwe ne yɔ mbɛkyena to afiase na kyena hwe ade a wapi ho ɛho sɛsɛm na no pɛyi aba abeto edwa na fanya maken dom ko ba hye betwam pan de no kura yɛ nso na yɛ futu ma hye betwani sanse na Justin Frimpong kodua ɛyɛ MPP amayoko no wanam ɔtwatwerɛfo pani ekyire bi ze meka sɛ wanom ɛde ɔman mu mpanifo ɛkɔ akɔda ne diplomat wɔn nka bi ma wɔn me visit say no NDC amayoko benya tumi no kyesa atenche akɔ na ɛkɔ so anda Ghana man pani yam papa John Dramani Mahama na membu ma mu kyerem sɛ atatai ehunehuna kanka bi wo kan ya na ya bɛkyɛw ɛya intiponfo nka bi emfama wɔnom ɛho nsa na no pɛyi ɛyɛ di anase krewokrata spider ɛda ho sensem aba abeto edwa na sanso na ɔsoafo no hwɛ ɔman Ghana ɛne amanone ɛnkitahudie suo onimnyamfo me wafase a ne din adapa Samuel Okujeto Abrakwa Ochirema Ghana moved to rebuild lives of air returnees as xenophobic attacks exposed diaspora vulnerabilities. Intimika said the katafeta so ensia ewo kwakua nansen ne ko akrata no echirema sese yidie Ghana fo a muka ka dwemu ewo South Africa memu a omo papa musum tata munkomokure munkoyemu manye no dodo na mpenifo do maba mbeboa mo muso asetenem etumi akonkan aban bebo ba omode abo mu chidom ahye omudwa mo muso anya dwuma no matena Ghana abo mo manya nyina kyekere Ghana e de akonanim na ndo adanso Ghana salet ye hye wonom enti ate ye ho afiro mo nsem yetwa awo mo tere wan enti mo ahwe ye wo ho a ye nso agropama so ya hye mo pa ye nso ya hye mo opesa dodo ya hye mo na mo frase Richard ni ama kwei na yiri kyerem ajapade owo no o contribute power ya dwumade wo mpa nti opani wo hwe ne wantombi nkratasem bi obeye no omo na mane no munyina ye de pepepe na ajapade no monkyem mienu se tu entesa no no anim no de ne pekoye bibia obekye de na tu afiase no kyena hwe ade a wapin ho timi wo fase Joanna wadwa bruta ai awade ho sansem na semkuma kura senior na wajapade ne se a no oba no monkrata ma ya to ara DJ Omalian wofia obo adwumaden pa the way dia Richard ni amakwe the twa ye shibuta na yire no dada we na yire dada o yire dada samba wa me na foforo ba ye no ade a wa ye mani nye ho kra ya nsem kuma kra ode aba ode aba kra na bia bakra anopay yemfa kwa kata mboso dwumade ne nyina ne yemfa nsi na the biggest money show in town Anidaso Wɔhɔ ma Obia dwumade no yentoa so na yempem na yenkoyanim enkakra de dikan yam papa daddy Lumba kofale bai edema Lumba nsupa eni DLFM 106.9 daddy wosi anopay di ade a na me mamu akwaba munyina ediba DLFM na me mamu akwaba munyina ediba DLFM na no achi no station a wutie no ye frɛ no say ma wafa se for the station be ni We are listening to DLFM 106.9 home of legend and great music. Better say ye home of legends and great music dear dwumadi pa na ya yedi ne fie hanom education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. Ye ni sa why na so yasna no pay Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super break. Better. Minu ya bema Kevin Fosu. What's a Ghana for ya omonya den? Ghana for listen to DLFM 106.9. Papa no. Dwumadi a wutie your friend is saying Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Na mo fa for no menso so a mete adwamu yi. Menso mo se saying your friend menso saying We are listening to Nhyiraba on DLFM 106.9. Ekwa ma tene yankoya nim.
DLFM.
na men so medicine a match the day or say a young boy Emreko those days the pana me ya brantie no ho na ya me hu bio see e kwa yes na nyu we pa o mama yanko boa isemi kwa kete so mi ntimi aduane to manu mwanya mi dey aye won Sebadon sound about pana watch ho aha DLFM 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia dwubade na agusa wutie edi abeje so ya wofa o sia de odi one at Nhyiraba Kwadwo Sammy DJ Omale no fie ha no mo etemechi dendenten edi me na Facebook and na YouTube Kasi na DJs gibi etecha no pay oboam dendenten Mami nkanfo de ofosu Plaza Hotels mfama e be adu tiri beto de ya de hu hia pa edi mesra ho ni akese Watu kwen Afri Kumase memia pi na ba bia kofodua ne potem abankran ne potem a mesra wo e be atu tu beto ya de hia pa eni memia pi ukoda ho no ma eni empuka na nwemwa ba wi opaka kalika betata wo sa na kopie mu e wode ofosu Plaza Hotels de a e wode ntesa papa ni bia enyamu de ni bia ye se kutu se be bam eni akra no opa ba be di utrato na mo wasomajo a besra wada me kanfu di ofosu Plaza Hotels e de wada pay na ba ye ho no ma hotels no papa ni bia ye were comfortable and luxurious rooms. There's also conference rooms at the mark conferences bia. Event grounds at the mark various events. Every bia person your event no. Fabada febo apa. There's also salons. Febo apa ma wani aje wa fili FM. There were gym centers. At the man person motentre ma po mu din mo. There's also swimming pools ahodo ahodo ba. Be fili papa. Betimi adem de mu nyina obi anka hwe ya dan no sade emutie no in fact wura inside na air condition papa ni bia esukura wontie o so once ho nyina nyunyunyunyudu sa de ekwe ani empa so da so na to no bo ase e message o kama na de memu adebro sokura ne se wo ba ye ho no ma wo ha ho nkwa abonten koto aduane o efiri se enuane no ya wani yanka say local force ni nyina bi honom ene ya sanso abrofo ne de ni bi me kire local and continental dishes dodo a opa bia won sabe ka honom wate say ya pema pesien kontomre a ko bi daso ana banku ne nkroma stew papa bi ana TZ bibia abrofo ne se China fo nuane India Canada fo dia e de adea ni nyina won sabe ka bi enti mesra wada ya so ya no ye wo bi okofoludua atechem na fi obotanso okofoludua wo gbowuro okofoludua ye wo bi watechem ana fi so obotanso ye sanso wo bi wa bri ebri ne ye wa hwere ase ana denta wan krabe premete mu ye wo frafra ha ye besra wada fre di ofosu Plaza Hotels in Perifa matru foi so 0530 458 834 0530 458 834 and 0207 979 461 0207 979 461 it is a me of yourself na ese me srenenso oni panedi sekeke I am boy enyonu young boy, no crowd, Miss Young boy, with the no crowd.
Eni akra no anope mi kanfo give us edupa e de ma o opo mo de minister de ho nsensem te give us no ye edupa bia ba bonten a eboa pa ene di Ghana fo nsem de ma wo no de mesra o titiri no mana mo po mo den enhya dan kon kan empem agudie ho nsem na me kan premature ejaculation wodi buani atete na wajemu na mguasia ba fie mesra o Monsanka give us P capsules into asema why am I pem kwama woni pedua me chest pem se no enya hoden utumi boadwumade won pempa me yama mo piafo nanso utumi nyinsan wo ba e ba ne sa enya kura ti be sere o fa eye give us P capsules e betu asema o yes so give us co capsules boadwumade yipa and pa menchi Roman father champion himself ne pom design Roman and a penchi akoma na give us co capsules no e bodwumadin ye pa wo sisi okotu antumi so de ye de ade a FNC constipation ajemutem betu asiama o enti dia ne say wo be fa give us co capsules no any P capsules na bomo na wan kasta be filia fam yesanso wo give us aba mecha ne ye nsuo dia ene tumi boa wo na e boost immune system ne kama e ma immune system ne nya hori jane na so akutia inyadewa pi yade biti say malaria typhoid and afi jaundice e betu ase de ma ho eno achikura no uyo Obia wo kon na aduane e ya aduane se no do sabe wo msa so rapo ba bia fa e kire din na oba na bokagu wa belagu kwa da bia o nya ne sakra ti Monsanka give us rubber mixture e betu ase ma ho. Yes, also give us GCMS and capsules. Give us GCMS and capsules. But of way, my own son can be. Why if you had a mono, I am practicing and sense that you had much here. That's a benipa air cock, and dear. And not bad fear number could pay us off now one fa. And about home to the boss, and got up a pada. As an a chacha come, and be running if you are more come up a boy, you might come over here trading. And dear. And I'm person of you. And watch it, me cry in so white if you ba him fi on mu pie no enye o de obati na pu am wakra e bia make say wo dwonso a wote ya opa won so a wo kondo se wa ne bema be hyiam anase mpo ne oba be hyiam no empam atenka wo de na tekọ wo de empam da hotim asa du fochie no e de ade a Monsanka give us GCMS and capsules into asem fama Moto so insu kan sabio facha me wate efe ho no moba no esra wada kwa bla bla na yetu asem fama wo Obia wo yoba wo gbo nsa wote ya opa menstrual pains and I say regular menstrual flow nse bo ne tise so e ba na de chana teko Kafre Kwadwo asa Ghana nyam kane no ene dum sasa mesra wada Monsanka give us GCMS and capsules bebo opa wo pajudu atu a all in licenses can be cash up Ghana nyina and as a pharmacist bia okoma catch am say upe give us ndro do upe bia wo sabeka ahoma na 0543 222470 0543 222470 and you give it for ahoma no It's official. DLFM 106.9. Enche bedin command pay. Me adwen bi o ma Ghana de krankro na chechire ho. Ghana man eya me nu mienu ankasa man. Ye ni ji se amanyofo nkuto nsa. O menye beje nsemu. E de ne yenye Ghana konanim. Nti ba ka me ho. Ye nyina ya fam de abo ma Ghana konanim. With the meantime that do ma se men kan chesa no pay. E ya bo modin a na fa ni sei.
DLFM 106.9. Na mi mama kwaba. Munyina ediba DLFM. Ghana for one listen to DLFM 106.9. Tune in to DLFM 106.9. Ghanaians, please tune in to DLFM 106.9. Anapay Mario and Mario Casse. Daddy Lumba for short. Oh, Daddy. Yankopon Koswan for Crancy Pa. Because he a few brutal. The church on a pay. Mr. Kwaku over Dusapon. Mr. Kwaku over Dusapon. The Russell man is a Georgia all the way from New York City. Champion man at the same. My few brutal. I'm a menton Kawate. Mr. Kwaku over Dusapon.
Dodo afra o sa Georgia. In fact, on father Lumba ndi agrokra. Tana pay chiao. Sara Mr. Ofoliata Adenta container. Mr. Ofoliata Adenta container. Incoming MPP constituency chairman. Champion man. Wakodie. The chanya buseni na. Ma few bluta. I am yanka search wate. Mr. Ofoliata. Biaba yaboko. Sira kaka chira wono enche be bedin komando pie awufia ha bebi ahomato fo na no so agba wura mu na nyina dwenwen Ghana ho na ansa na no awoda sonku bi aba me mo de tetere me kobanim we happy glorious birthday to Comfort Kobina ru abo ma ne say fia wodo wo Western North region se hwibu akona wo we ye free Army officer Lawrence 2BN ayatadi takwade ne wo free o kire me ne e wa woda sene kokura sa hofadua wudin ede e Comfort Kobina aka efia wodo wo Western North se hwibu akon ene wa woda sene kopa nyamenya okase ne wo kira wo beja mfra do mo kwa do mo e kwachete ne onyine kire ene yesare mo anopai we ye free Army officer Lawrence 2BN takwade ne wo no se yemfa woda sene kuwe no yemfa mawo. The next birthday no ekwadi amao Lydia enim duku anasa ama Lydia aha Lydia enim duku dodo afra se ama Lydia wona we chief executive officer Edema am light perfect touch ewo eye himan Prisia himan no we efri brother kwaku Prisia himan wo o kirema ne twede ampan yakopon e de afi ba ko de akanfe on aho fedua within Eddie Lydia and Nimuduko, the Dwarf Sama Lydia, when I chief executive officer, Edema, I'm lied a year perfect touch. Ewo Prisia Yama, Yamichra P. No, what down on Yanasonko, and Quatente, when you chill more day, and no pay yes, Radiama war. No fancy ways so, and confirm out. I hope Fabia within a day. Esther Ofoluwa. Today happened to be your birthday. Senior, Yamichra P. I'm over. Yamitra no Fanchero, and Quatente. When you chill more day. Kukwam Pebia wa Bono, Kidiam Poyankopon, Ontia Supem. Nanya Kuma Sabi Sadiana, and Famao. Happy, glorious birthday to you, Esther Ofoluwa. This comes from your own brother, Dixon Kwadwo Mensa. Dixon Kwadwo Mensa, oh yeah, Juma. Oh, take FM, oh Kumasi. Your old brother, Dixon Kwadwo Mensa, oh yeah, Juma. Oh, take FM, oh Kumasi and or see Yamfa with us Kuwe no, Yamfa amount. The dwarf Venisa Sonaba. Dixon Kwadwo Mensa, or see Yankantra Wester, or follow Yamishra P. Or the Nanyana Sonko, no Pigeon Fratumo, and Franco Atumo. And Quacramono, Equadi amount. Mrs. Sarah Kodia. And now I would up Nango Ponshan on your cassia. Opeja Fradomo Quadomo Quatenti, you need to Yango Ponfandom, non famua buttery. Mrs. Sarah Kodia. Way free. Netad. Nanaya Wakyoko. Otumufo. Esia Hinano. Diano pay and Vedia. Mrs. Sarah Kodia. Yamino Cassia Pino Awodano. Onyana Sonkokra. Quatentino in today. And yes, Radiamao. Woman children. Woman children. Woman children.
Yes, indeed. And pay a burial na yayo kasei. Baby, yadro no. Yaba betenase near the Nkomo Kama. Na yadi Ghana may. Happy Musuka Krankra Eddie Akwo Nenim. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Yeah, funny say. Yanara Sassini, Airport in my eye, Ojana Nanum Shegu, Nadi to my eye. Edumen, it was so, say a pay, Piatwaso, Nindian Twaso, go to Crania, Bessa Minkamina, Eddie Ain Bremu, the Mamaya Sassi, what to say. Oh my no, oh my no, yes and I say, oh my full private, oh my no, yes and I say, oh my full private. Yeah, we go. Okay, this is my motherland, Lady Ghana tiny. Anything I go talk, we get a tiny. Bo, Bonia, hey, Bonnie Dana Fay, many may find the Hikati and many won't pay. Malabahi can't find the Baja in Cabo. When you look on Ninja Lava, me Cabo. I promise on my own, I'm more pioneer and Shona. Ling up a Vina Sana, Libukuna no Shona. Yawaena, Jumanchi Africo May, Cohen Kabila Capito, Zahida Kai. Banda bambanci, mudena zalumci. Yes, yana ya assassini ya boateng pa. Ene ye cha nom to ho ma ye. Ene ya na manyofo na bani bi no no. Anya mu nyina de. Na so dodo na no. Sabi o ma mre no mu hunu yo. Those days na kwa me nkroma na o da fiase no no kan mpre no. Na mo adeda na mo masasi suntu mo hunu bi. Bra wo no mo bre pa ansa Ghana be ye o man no. Nya bi nie. Omo ye de metuma ye bia de boa Ghana. Nanso na menum ye no. Ghana ne awutie ma no pay. Bia na wo se wo ye. E de aboga chiche ne krankro. No man ya kwa nanim. E hunya pa. Nanso menum ye no aye hwe han. Ada sabi penim boni a wajan we yimframa bedwam. We na ni kura. This is not a piece. Ada sabi aboa wodwan a wati akokoba na so bedwam. Emfa ne humpo we na ni kura. We cannot retire din ya magana. Aye bisi basa me wo fa se amane ba night brew we se dan. Oh. DLFM. Tabasho. Tabasho. Momentum ponanya grabare no me yesi machara yesi macharo mewo mesra no watu am Facebook as well as YouTube DJs gibi atenase me so me wa ha ba bedin command pay anopa sama da pono so ne asemba kwa me hia me pa ente mesra no wadwane show ne live on Facebook as well as YouTube na ye ni ho komo na me wa fa se na te biri we say bia ko ye o man yesi mu achero Obia Rambrana o mayamba ye de ba ko kabo ma Ghana be ye the division me nkwa me de na ye me selfish interest me political interest inti Ghana be bo kra me de dia men na me mabusia ho atɔ ne ye pɛ dia Ghana entumi nduru bo hyɛ ne so da
Anope brenti mimposo nnwuma hi na ye ni nkomo kakra no pay. Anope yi asema da pono so no. Aya asem bi a ano waden na a contribute aka ho magana. Ya san ya chi ewo mpuntum. Bet kamia ye say tutuo na ani hyeda ma ho. Eni ye say o my Ghana yakọ International Monetary Fund ho akwaje bosia pode emprendun son 17 times edi adia medofoi edi adia oman mpanimfo apagya Ghana etimi akwahye abrofo nsem empren pode 17 times emprendun son adentia yaji efa ahudie yaji wie ye no yesika sam nye entemon sanso ema yabosia akra. Let me tell you something this morning. Sa IMF for bailout na ya kwaje ebe ye na economic economic recovery no. Eni say wo kwa na wonom edenchehye agua kwama ma wo say bosia wa bagi no ya besrew se be ye a wo betumi atua ho nsi ho nti no afi wei mamfa obi adwumam ewo manim emfa dwuma yani bi adwuma enya saa wo nya sika ntua bosia no ene ho nsi ho nti akoba ne saa na wo mangasa nso akyerehye de ye nye o me yabu sene na wa kyerɛ yen munya o ma ne sei sebe ya beboa na matumi atua bosia no masen atua ho nsi ho na mebisa me ho sei asoman kwankro Ghana niam ahodo atwede ya mpa Onyankopɔn dodom ye no ye wo gold sika akọ ye wo manganese wo manyim ye wo koko wo hanom ye wo me banchen ebro bayire enwuramunam ye wo ne nyina bi e wo manyim nsase bidia sabe wodi ebro atololo kwan mu mpa efifi ensuo nso Nyankopɔn de adom ye twa ye ho ahia yene ya ne yese ye manya ho kwan mu bi eni ye nso enkyena de ye nti no ye ne ye gye fa ahodie. So how come say yes sir ye san fa ye kuruwa ekwaje bosia efiri nkrofo yi nkyɛn no mo kyerɛ de ye nyen ene look at the number of unemployed graduate omo Ghana ha omo wie school omo wie suapon omo bia obi mabo omo masters omo degree na nso omo ntumi enko ye adwuma wo manyim adenti a bosia ya gye no emra bata ho etu ntumi mfa ni padwumam sei asamadane say enkrabato dwa finance minister echirema the recent one yakwaje ya way back 2024 de no mame nkyere sika Ghana kwaje ya wate mame moji nkyere wo 2024 yakwaje 360 million US twababo money tieni yo 360 million ena Ghana yakwaje ye edebe bo asay economic recovery ya ho akire yan ahokyera ba ehumbato anu mfa akura mfa nhyem kekan bia kosisi ya de boni abato wiase amansa nyina kom COVID-19 hu sansam pina sika yin so efani say COVID so kura hu sika baaye ehun kuntabo bapem nne Ghana mpanifo amu COVID-19 hu sika baaye bapem nne ya ntumi amu hu kunta da wo manyim yase apagya o man MPP ba na ye de yakọ IMF NDC ba na mo de yakọ akọhye ho sese nyame ya atoma enkra kirem se ye hu afiri mu no mo besan akobiew anase sen ye besan akọ for the 18th times anase ye nkobiew asemeda ho nie ade aba kwa me ya neta ya me ya ne se Ghana mebu ni sabe ebini modane sabe momfa nche me modane sabe ensoi ene mfuyi wo manyim momfa nche me pasa me use sa word na very strong momfa nche me nipa ne bi sabe ya dane ensoi ene mfuyi wo manyim se opani bi ya ade bi anya instead se ye beka yesen aduasa me enwati so aka no kra kire nipa ne se sabe oman Ghana ye nyina ja pade de oman ne kwayanim enti ya mpene ema wonya de ope no the same person will be defending the political interest. Babu na yesi wata na wadwen no hu ne se go wonya nyini no babia wo betena ase ache ti so ma na bra wo bebra se ne pani na wodi wuso no onte ase na wo defend ne party NPP waso no na mo ye bi no manka enti abanya ba ya mpene enka ho asem
nsɛm hunu sɛ ya the same thing and then this was no and am ye bi no manka ya benya ba kwa no tum 1 pp wo ha wanka no and this ya ba hwe na wanka ho asɛm wo so ana and this wo ha wanka ho asɛm pp aba enka ho asɛm na sɛ bi nsɛm hunu ye de gugu man mu na Ghana twesan ade a mo mani na ho madwene mo ntere mo madwene no enya adwuma. It's about time say you keep our leaders on their toes no munya adwuma. Enya obi no ka kire obi say o metena Ghana so obedi pani o. Yatewa no ya file wona apɛ na wokɔfɔ nkrata sɛ wokɔ akɔsom ɔman. Enya me na mbe frɛ sɛ kɔsom. Si wonum say you can't serve a master, don't go there. Wonum say wontumi nsom ɔman na tena ba bedwene wo ho. Enti wo ba no wanya ne sɛ de ɔman ne pɛ na ya bɛka. Some of us ajemuchi egum ya bɛkɔ so akɔ ama Ghana. Too much. Matebi do manya kwahye abrofo yi nsɛm amfie pii ntam ne bra na ɔmanyi bre na maburu nya adwuma nye adenti a na ya mefo ahye ye nsɛ manya mfa obi adwuma na ya mode mokwaje pɛ na makwaje mode agum botom interest ahodo a moji gum botom nya de wa ɔmanyim sika madwira gum botom e wa ya mefo mpanifo nkyɛn nya de wa ye bebu ye hu nkuntabuo basa ye ka mo sema ye nka some of us ye bɛkɔ so aka no kore no aje muchi atum kura sɛ de tibe mbe yen ye bɛsan ba bɛka Ghana bre it's about time say mebu ne besore waka yenka se kwatwutuo kwadi pani atem na mom no yenka mbomba ko na de bia kwaso wanye no yenka na yenyina nkese ntia de yenso ye mompanifu abaso na yenka fo onom no monye ne mo na Ghana nkwanim. It's not about them PPNDC, it's about Ghana progress, Ghana nation building yeka ho asema no pai yenya fam de yenfa Ghana kwa bacha asase so zigi atenase de ya metane ya me ya ene say we ye no wanka enti bank meka we ni be ne kwa na etwa me so ma ye metan kra wo manyim defending your political party na Ghana bre na obi na ka se baji tumi na na ye to aba e ma wo bi efiri say nipa ne wani mu anso ani ye mpa de o ye yente na ye sesen mu enti wo ba na ye de anya ye beka. Some of us we will continue to say it wo ye de ye nso be aba so ma ya de say amefo Canada makotua nyame nhira mo pi Ghana mpanifo Ghana mampani ene osofo hwe sika sem so ma muka biewom ya munhira mo pass matu ana mo akotua na mmom no yesre momfo ye nkɔ back biew zigi me mo akwa ba anapai me wafa so wo yi ho so obeka se machiti pa medwa wo washiti medwa pa Nhyira good morning medjo so me chawati fo washiti in fact many amaro pensio bi pelumba super good so ebi wa ha me akra akra na cool it down kakra na Ghana de o ka say would the Ghanaian leaders na chidi ahwa ube shiti amu apa is atomic bomb be explode izigi emu odin emu aja but ana ya anya only the Ghanaian even leaders, the African leaders, Africa, the entire African leaders, the whole Africa, the whole continent, they are there to serve their personal interests, the whole not continent, about the nation. Africa and Kasano leaders no emwa Africa, because say ka say continent ba kwa very rich in natural Africa, resources, people in everything. Africa. Apple, etwa ye ho ahia enam kum insase bidie minerals you be insuanso ye rivers etwa ye ho ahia e die na Yakobon fa ndom ye you will be ye san akoba bosia aka common say dem ka no eno na aka nyansa no eni die mu be mampani a obetumi agina akoma ni mind the Africa is about time e benya national policy, national agenda. Ye receive percentage na member African leaders ni na be 20% pe. One more movie papa 20 the mama 20 because it's so sad. It's said okay IMF we 17th one day we 18th one rekra enu be 4-5 years e be ko be 30 kra. Sesi ano empenifo chem sesi o makotua na omonyo omadwon so mbe kwa IMF akwaje busia sesi. Enu de omo but die ne be ya e be boa ma sa IMF no ye nko bi. That's me problem no. Senior emfa IMF emfa we ba ne ko hipic ne ko we me ba me de ne say ade a me ntia ase ne say IMF ne ba ono a kire say enye we it say ono IMF na chance enye we ne atimi e de survive afema ade na ye ankasa ye wo a ye ntimi nye sa ade no even class kan ko ba ko IMF ne kra no wo be okobani ye na si position bi ano no ono ko atimi di sika kra buru sa sin the ekoji wa IMF ye nya ne hwe okobla ni wa Ghana ha etimi yi sika be de wo ho
eko di se no ana me bisa say it is come we Ghana kuro we mu ana ye twa akire akogye bisia o baabi na ye ahye mra mayen say bia student ya ma pass out as a post your mu na enu ti ni ahode on one side because IMF say me enfa obi mechem because obi bechem IMF entia omoka no entia eho ense ho says can so Ghana how says can no Ghana na say corruption no any brabre no ya de a ekutia o man no issue Africa especially Ghana na onu made ba kwa etan wokọ eye I think say a public account committee omokọ tenasia na omo scrutinize empenifo mabesom akwane ade a wokọ main sectors in ministry ni pa opening dia ebebo akyerew ka sese ya yato yehu ka no ka na ama sika no so akọ osimesi adi sei yebeka ho nsem nyina momfa ne nkọ na yenkọ bisa ne ho nsem bapem ne yehu sika do ya je o man ni nyina kire din mesi na asa wo de me audit service onye sa I want me kan audit penifo na nkasa wo de say yebeka sa party A party B o we de aban na nkasa wo so na nkasa no ni auditors na nkasa na audit ehun say we nye say libi o o de krata atototo ho aye nkonta say we ni zigi be ye e bia finance minister say ni na madi say ni say management mi anya de amfanya de sem de ye into mo bisa mi a enu so ayasem zigi for now no on say betumi akwatia pro ne kankan ne de be ye den say IMF no yenko akoya say o de kente akoshe enya yi akonsuo no e kire din say wunye wadwin say wo be boaboa no na da bibi na say ba na hram e ba hrama etimi nya mada itiye no ade hayen e corruption see corruption ano kwan na enya aban nitama ex president na do buy or T special prosecutor ne mani che kisia jaben ba ye o ye na nka yenim senka eto bi kisia jaben bo de ko ba ko no first one no de no gitire mu no de start we na kasa no kisia jaben no de ne hyase da bi o ba ko bi no de ne ba no odi ka ko Paul Boa Mr Professor Boaten no one de na eye galamsey hu committee no moteye ba ko tuntum bi no kisia no ono na we na former attorney general na aka na so start prosecutor no na ya de ba ko bi tuntum bi do no say ohra corruption no de ba ye into anu resign mate ne me check ono mate ye oba ko no ginemu say wa prekeka bia fa ho bia no be make sure be prosecute china ya say na okay say wa ukun a ene so muje na ene ya dwuma no afa de ne ko say wa budin bon it to me no corruption ni de si enya abanya obetunya fight corruption na se sebe asumesi ba no disika no matter what the party or free say party A party B ya na Ghana no say ya na ebe no okay ya Martin Amidu Martin Amidu yeah sure onu na make and then mudu tuntum no Martin Amidu onu no gina mu ekun tenim say ko no die ko ba de ye na ka ebinom say ya someone prison na sin ke biem because omu nkom nsu enkosi aga it is ya nye adwin say ye better chinkofo a madiga na sika they say they say Ghana entintan no e chinketua no obi tim ko wia bofre Kwadu ni man 5 years obi ko chi akoko ko wia akoko ni man 10 years obi ko wia Ghana sika yen taxpayers money who ton so kra taxpayer da so who foka taxpayer da so who jenso ne so bro kra ye tax so zigi ye best ran ko bone kwaso ano wo wadwen kyere de ba Facebook e de ba DLFM 106.9 wadwen kyere betumi atese de afase ye ya beje mla kenkan e de ma ho sanso ene WhatsApp no so active 059340 6565 059340 6565 beje mla kenkan e bia na enyo obi na betumi abo agura mu kwa homa na so ye hyepa ntino wo de ba meje ma kenkan ni nyina e de mo zigi yanku yanim menua eya ene ebra no kwanta se matie fo na kasa be ka o madwen because eya me say eya o se wutu entena na amaka se nkofo ntua taxes on beso metua no taxes de anki etua e de ye oman ye masa na sika betua mfa so ma so de that is me say tax ukasa wo temi now the be the right na anyhow because tax e di buman ba obetua be wie na se sika no wetua wie no na kobani e de obi aje akwakudi o kwa monone a Ghana fo aye adwuma e wo Canada US ne ahodo so zigi se ye ka no kra kire wa ye se bosum bedu no na sika ne eto matete afuru aketuam na sika na akaketua bi na senior dia ya kra ni se o mode ye de so mode ye dia ya kra ni se ye mpanifo ya o omutu kwan omusole a onu matu kwan omuso mokwa ha na oni mpanifo a kro a ai abobra
Oma new sample for na kwatenase. Ehun the way krom hot here. System ni tie. On bedu Ghana ha. Achedi. Okobeni penny bi wo krom oyare a. Oya fa na family from A to from the head to toe. Ya for Obia for ya sabia wa hawo. Adia because our health system no enye papa. Wow. Yo. Iti wutimi nye health system ha. Wa ka so yare betu ahwe wo ha. Iti ye wa ha de Ghana for de and ye wa asia de ye de sankwas. Nye nipa. Mate. Senior. Mo ha de we me hiti no asemeba. Iti kwatie for no. Me na asemeba sisi a. Papa. Oh. DLFM 106.9. Nkomane yadie no IMF Ghana kwa empredon song sesei omampeni John Dura Mani Mahama na pan ekwakotua ka da ho no no wale mu kirem sesei de omonya yadwe se yebekɔ bio na yebetumi se yenkɔ bio a na de ne yebɛyɛ pɛne ma ho na japade yakopɔ dum ye nyina kire da ho kɔkɔgye bosia abrɔfo nkyɛn yenkɔ aman se di nkɔmɔ 05340 5019 05940 6565 ye ne nkɔmɔ bɔ bɔ de tɛna nua so nya kwanya manwura mu. Good morning. Oh, Mr. Evans, what called ye? Yamiada Roma now so. Yamiada Metia boss and pay until. Yo, baby, a Mira Hitman will be a Unyamin Kano. Na Mira Aidan on so OTA DLFM. Mira Inshira, Ghana ha, who bet me the president? Me to me the president. I didn't in America, sir. Say, you're penny for me, a dear beer, won't bet me a year boy, my nabosia. Kwa di ebu omanya untu mi kwa disa abusia no bi mebu omanya abe akwaje na simple kra me say me ba me last born owie ss me ko ka university asem kire na senye so ofere me a emrant ewie school titwe nya adwuma nya nwabre su sa na net anu rent control pani akogina ho say hostel den dey net dan womuntu mi nsisi dan wo hotel universities mumu abre su sa na net me no kase unim say third marker what airport in na training am ho but there the prembegina e cry airport in na twie ene nam ho e ye hoya adwuma amman ti say ye kobo kina faso ni yakoto tomatoes ye when for mun simu trase me brother say kwanya ye nam so wa siama aden me bra oni am ye adwuma woni nyankopon entena Mr. Evans. Good morning. Kafra se wagina swacha wantimi nyina wona so ahomane dem 05340 5019 05940 6565. Good morning. Good morning, Nhyiraba. Yes sir, udina bia kasa free. Bengazi niyo. Bengazi me ntia no pay. Me ura Evans yedanase. Na ne hwampa wakasa yi. Why na one de oyare onte na o ma wo minsane yare. No bi onyare o man bi pani bi nyare. Emfa prenti kiti mano no nko san ho yare emla. Na me otesro hwe nyina o. Medawase. Me so me da say good morning. Oh, Kafra mahoma ba queen ase ne ho eso ya yetropa ye mfa ni say good morning. Hello. Good morning, Mini Akojo. Yes sir. Mr. Esther ni. Mpachanya o. Pram. Champion me yentu ano pay. Yo, mi chawa pa Evans na yimu na busiafo akan na. Ai Black Ojo. Nimde yempin fu wondwen oman no ho. Wodwen won no abusia no won pena fon kutin no wodwen won. Could you believe say asaman what you have 32 years in your community. Master, you call NDC. What woman NDC? We would need the gala with the NDC flag or that bomb. And the MPP be 4 years or you overhead match. So still what about my NDC? It's in here. I mean, per se, about draw attention no, between those parties. Yeah, meaning, but yeah, fun national one. I thought in general, Obi America, or you 2 for 1 year. Then will be by Obi. I want to talk in general, so when your lawyer will be free, or be by Okakai. They shall pray there. Rwanda, them now. On Mamma to question, you see, Nipalacas, Ocean and the Cassie. Damn lawyer now. Mate, you. May that say, Mr. Esther, good morning. Yeah, morning, Shala. We didn't have a Casa Senior. Oh, Pacho FM, that's when Casa Ashama. I'm Pacho, machine lawyer on Baby Mana.
Ashula a program no I mean it's on hold in Merese mo better than why. Okay, Pastor now Pennyson yeah na say quality no ebi no friend na so mo ye and MPP buyer and NDC buyer yeah na and entina me entertaining no nti ba pa na yeah because right now this issue on the grounds right now no it's more serious than MPP buyer and beyond MPP no. Yeah. No, this issue on the front like it's very like hey nah Sembe Mate when you go point na good morning. Hello. Me what I say one temenka usubo to me abwa ura mu 05340 50199 059 6565. Good morning. Nhyiraba. What's in your double junction, may you? Nhyiraba, no call ya good one. Me ora ho papa because any nya oil na you to me nya ye was so be me so. And no was gold no so no munya tu. What I say because on my nyakopo asira yen. Was say bibia including kako. What I say on my daddy appear free. Lumba pia free mono. O my way any say. And I also no. O my say near my way ni na no. Yeah, am I sata get to mono. No more di and guess. Almost di and guess. Yami hu ya mobo. Amen. Good morning. Good morning, Minia. We didn't maybe akase free senior. I'm akase free spin test with 1+1 baba ko pe TFC. 1+1 yentio. Minia. Share NDC, we ba NDC MPP. Share we ba na boni awadi no. Oba no be ni nia. Obi ba boni awadi no be ni nia. If me fan dem nan to be bla wo. So man ya blow. Ye bre and it's getting on mine. If I ye bre mabun me juma nye. Share nurses nkwala wo mu ko nurses school. Ejuma ni wo. And so for so an so mu ko. Share na say show wadwe ni bu o man ni. Because I teacher for ni awofo no mo bre e was trim near there was so akura ile ko school na dachi na be bobla farm no we kura be school na ave onye akura nye juma nye na kura ni na fie basa ene ne mu ye dwen ho na we petrol sem near there ade ni si ba omutum en tem omutum petrol ni obi ade ene ye ko na ni ye kasa true Gana ye chiri ye mo de penifo ye wo chiri ye papa she what is o my ye ni na basa so to aye nya ho to e wo mantemu a e wo bra boni kwa na amafo bitimi grade toilet no dia ni ya meko mo bia ba hatin that's kwa no bi mra good morning good morning aba Kwadwo Sammy bi Dexter bada ko droba achem edukro yenti osinia kwa das nyame nshira mo ne adwuma pa mboma Kristo ena o man Ghana afio so mitie na mokan ya ati sa stadium mfa sa akonya ne so emmo sebe o man pe no tie egwasu ya woti mabua na ka ye de no won abua na won atua se won atua de ya da won ase na be bi wa chi papa aka wo be ya abua o man Ghana because wo de ka na utua na akoye se niama ekoyi na so wo hwe ground sa ye huni sa ye be se bebiri kan kwa politicians wutie wakata na kan na ononyamfo azan la fanyo ma kan kese ne MPC na boya pa ma niama nka ebe se no wo boya na so yesere bebiri misusu se enye na kwa na ye nyina yenka mum eto de MPP ndi so yen fan to baby na Ghana nti yesere yenka mum eye papa ye mu support eye bona ye nyina ye mum na se na wo kanu eye Ghana yedie wo beko ba Ghana tiase ye nyina wo ma yenka mum na ye nyina yenka papa fa ma Ghana medase me so medase me wafa say good morning hello Mila we na ye no bi e wo ho aye na sina wa hwa ma me why ahoma ne dem ye fa frefo no ba ko mienu aka wona ye de afrefo dwumadie no na ye de 053 40 5019 059340 199 0593406565 good morning mini anu mo ho ti se ano ya mi adom daddy na won so ba de ache e pa cho we dey Accra New Town better me yenti osini me ties say the taxis are no whatever wajo so mo kan sem baby o ya fa baby na mo ka politicians ni woti da o mutie pa na o muntie aye ka bone pon ba be chi yin
na we can mutie da bia futu abudi mo na mo fre obisa wo be ya wa me ni abi kan se efisi a o si wo di kan na utia na wa ya free na fi wo be hwe way forward yes I don't can no kwase na ma te abiru na bo ni the special prosecutor asem na obe kan as you know the mother subject of corruption because all you hear na now teacher na name say ba pep the what is the best na me Cecilia da pa 143 million so on to go table also they are continue fear man in call every 1 million na 42 no way and you ko kaso odo so ko ka do ko cho level the dia Cecilia da pa enkosi fi the enkosi say nti sika da ya say mi pa be awia sika o nti pa o wie sika no man mi na ana wo say adwuma say wo so betumi ani ye kukuru Ghana sika da o tax ka obi ade ka fa koye adwuma no wan ye ya de ko court say na lawyer di lechi wo so lawyer o nim say ya man sika wo lawyer o sika ka ho a ye dia mo obi say fam koto train mo na mo say koto sika train isi akwaya sika koya senior wenem nkomo mu wode nyame nkyira opini wadwe nkyira we don't want to dwell in political we the okane nyina no fine but we mu nyina no eyam pipi na ndisi fo nyina it's not every only single one party na ye wo nyina the same adekro na good morning of Nhyiraba yes sir we didn't be akasa free but FM maybe the Casafika yentio ofa me pato man penny for sebi omo jimi ye pa omo omo ya maji say ye ni bie na de bia omo ye magadram sa omo say I scare ye kan wa semi Ghana sika no mu de omo akokoro mu de kwa buete omo de ko ti omo ani yo na ye sika na ye bre kakra ye benya no omo agwabwa no omo de ye de omo fe sisi ye ti he se bibi ni aye na ye bebre am penyifo de on mi se omo bebi a o meyede o be dwane akọ eti omo hwe ni ye se o ma no ye nyina ye dia mate omo ni wa ye se ni ho medase omo so mehwe ye so ye so mba ba tetie medase ya me nhyira opa na wadwe nkyira de frika so ba yo omo hwe ni pa mate good morning we me fana kola udini ba akasa free yes sir good morning sir Gideon Balama Sante fami pon wan pay ntio yes that's it se Ghana yesi be ye manjia e kwa bebre o we bitumi bia ye ndio Ghana wo de sese wo de tako go mansi kra no abai amfa mo bia na se yenya yesi ye ji ni yenya hwe ye bia yenwu akonta ase ba ko pe adwuma o mo ye no wo no emfa so ande company ninya na yenhwe se IMF enkebe ko hobi mu ana ade bi wo ha otum se nya me de akyɛn nya ye bi yi akosi wiase awieye enso so ya ne ama akokodi obi nsam wo de emri ba ye to gbedafo eya ne ya kyerɛ se kasa e ka ba ne wom obi kasa no waji ne sika e ka ba ne wom ye betimi de kasa kura keke ayo mai enso so ne ato gbedafo yes yenkoto jegu fom yempanifo mo ane edam mo hwe na mo ye niye maye na mo betima ya mana yi anomanam medase oni na menya ji medase pa me wo fa se me hwe se otumi gina so ana better when to me antwe na ese no na kire din papa yentumi emfa afrafo ni bio na mbere ni teno mo fa ncha ye pa todo na person ko mo bo wura mo na nsa homa na du baby na sini sirase mo fa ncha ye men ko DJs gibi nchen na on fa na du so me twato emfa ema ye ba ye besre se ma di kaka no Ghana chechire no it's not about MPP NDC who defend the party saying kwese because the omo ye no MPP ye bi NDC ye bi omo nyina obi na obetumi akasa na ho krogen da Ziggy Nhyira Ghana for akasa ye monitor we dey be ko we dey mesre me be kasim bi wa hwe a be ya yi mesre Ghana nchechire no edu ba bia is about NDC na MPP e kire se sa party mienu ya na Ghana for edane danium enye MPP na NDC omo so no omo de ekoye chi way back e de ekọ way back they do sometime ya na ya
introduce something na etiefo ni bi kasa no kasa of anga say papa ya o kasa ya na the way na we hit ya na o ka obo amidu the na o ka go no gina mu the way o gina mu no 1,000 gina mu say corruption there and the man say jo so mu na je na ya adwuma no vu so mu je a kwa send sometimes yeah NDC MPP no they are taking us backwards. Me the coming one those party me you mun free so if a party from that say about you will see a big change. It's between I and you say yemi enu na ebesi gina ye Ghana na wetie ma no pe no no na gina sie wo no nsem yo wow say akwese say party eba onim say medwiri de agu 4 years time no pa ka o yemi a obi na madam from the kan ye entwa o pa ye me say de entwa ko wo timi chidi ntum so chidi tuma na ka wo hwifi ni ho a na be ka no ba wo ye me say me wi sika na wo ye me na me da abroach na me chile a na me fa wo ye ho say but ni pe ko ni wi a me de me ya ni audit service auditor and auditor the annual kasa to me the report about and so me zigi na me about mo akasaba yi say odeba say eko attorney general and minister for justice no ma push case no na mutu wana mo eko duru wa na ekredin oh onu and see ever said me because adwuma no ka ma me papa de meka se mo onye because basa wo hunya hi akwese oni obi wa na say e bia ye se kwada kwaka na kwayi obi ma unyi ni ma na say ya prosecuting pa kwa na I said that is it. Me can be maintain more crowdfunding by then na ko so me abro na kakra se mo de mo ntwe me apart so che na not threat that is it because one next time from no question. It's just something for no just some days at time and you say Nhyira I'm fancy na me chia etiefo na me chia eye nya kasa me boss baako na 5th June mo obibi ekoye wotema oh okay 5th June mo obibi koye wotema e wo krom papa na anya krom papa oh okay en say wo de anim say wo katamade a oh da bi en na ne bra ko fiti no o ti wo chem say zigi edu 5th June bo ma homem na obibi koye o enu no is courtesy by can courtesy by why me am boss Mr. Philip Abuaji oh okay Fizz Groove live band senior man my fini brutal 5th June etiefo everyday you be mom live band all the way from TM to I catch live on the radio. Mate. It's an opinion. I mean, Mr. Philip Abuaji. Okay. At the right time, you know. You sure say Brady Benya. I'm bet who the echo. Mate. Who the echo. Matthias. It's live coverage all the way from TM. Okay. Senior. Me dase. Men so me dase. DJ Zigibi and our turn in Casa of Babua, me, my dear, come on. Na ya cre J Cemento, a sports guy here, the DLFM 106.9, edited by Facebook, and say the newly pandemic money show in Ghana. Yes, and I do. Your baby swaka cocoa, so you may be do one. Ghana crown crow. Anyone may who don't try, and you be a Tambia, Mementa and Pippin in 10 this in Lemono, we had the Ghana pa, if a Wabaso. One yes, is why I bet try a can say it here. And the Ziggy say, Obekwa Shaman, it's not in Yatema, and rather a Shaman, and one Obeko. Na Mr. Philip, Oko Pape, yes, live band, not by radio, Mate, Medas Ziggy. Yeah, the Bakuyo money be ye, I want to. And the payment does so come on friend of Panosia, and go to Pempensway. I mean, now be wow, Freya, what I say, I could point to the Mufancho, the Via Kaya home, near some more main some pa. Well, home they send Cabe Fernandez to be Binti Amano, Pacha and Pawai. Also, Freya Catty and Wapayokra. If you didn't Juma, Pacha Papa. The Bayado and Bessaso, I had the Daddy Lumba and Papa Ajo Tata, the family of Copemus and non to Bebo, non to Bar. My Ebu DJ O'Malion, what an idea. My sister, if you sugar, dead Deva Betanasi, Eddie could never summon every non to Copemus said, do me no ball. And what you know, I can't catch ever. Yes, a bonachino, Hima, Radio Moya Santua, and I just give up Betanasi, one name cram your phone, and I think so, me what I say about sexy journalist Babatanasi, after some Copemus and no man, some one what you know. Never tells them now, being a hoe, a being a both for Mark Babatanasi, and Libya Boga, after some was a Copemus say. No, Sarah Bonon Senatino.
kasebo tuato kasebo ne sipe na gudie mu sensem tuato koso ne yentena edi ameje so ya wofa o se ade o de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na hotede ne banchre bona na otafiri ja betra mu ma me nua be ma Mr. Charles Prince Kwabena Wabin DJ Hitman ya me ya do be kira eye kan gbagbo nsema no fasha fiji ma kina ye hia ya ha ompotem no wa pa onto ma nwuma be se ne wante meka bia wofa makrao